me ko bodu maba ibe ko gina bodu na ko gyan nane o ka jansa ne nso ne kumia ensa o ba sinso na kumia ba ko ne ne sinso ni sinso na kumia o ba ko ne sinso ni utumi ekura mu ni mutu ekura na mutu ekura ni obi a de bonu dua o tumi aka say ko dan odua o dan dua ni na ka say o wie dia be se no sika because me no na nyem enso re fam de dua na me ni Akoma FM na unkwa na wabo odua anase wabo dovani fufuro ba ko bi su dua ye me phone kan kan mu no chire me mu eyeden na me ko na ono ne ba ntime nana na papa me ba no e ma obi abefa akola no efi no chire mu ye no asan yo me ba pen ne ba ntime me nana me oba pani ni din de sai wa yeden me ba pen ye friend Betty Opoku na ne akola nso ye friend Maa Akos nti na akola ne wo me ho yeden na akora ne bedi wo ho oba no wo hene fa na yeden ye pani nyina wo studio na ha huna wo no oh da bi ya me yete ya adwuma no ya mo hwe no enti me banie na me ne sei okofa be ma sei na edadudure otu kwa ye hu ni nyina me ba Betty no na Akoma FM ko Saudi Arabia nti okọ Saudi Arabia no na ne ba ewo ode ne ba koma ode ne ba breme na we ode oka kire mi se ono se na ba na wo me nchen no na adamfo bi akola ni nimu ne pa semi nti akola no so pe na adamfo na asem nti onfa akola ne ma ono na adamfo no na onhwe no first na me nti ase so edu ba bi mi hu se eye Maa Akos na eye me na no pe akola se maame na oka na sempa nti mi jama no mode akola no ko ne nchen kwotana ne nchen nti e uma na Maa Akos we akola no ote ne nchen wa freme se ebi wa woni sika nti mi sen ne sika na ma sen ne sika ebi won so na wa freme ba na me so me ba no so asen ne sika nti mi wa kra ya adwuma e na me ba ne freme si Maa Akos no opese wode ne ba me ho na me si yo mati on fa ne mbra nti na nwumre mu na wo frame se wode Maa Akos na ba nti na me se ani on tena ona me wa kra nti after 3 days time no meba no si yo nwumre adechi na nwumre pe na me ba ne frame ka kire me se opese Maa Akos no ko obema na one ne we no ni nuanom ho ekotena ne nchen kakra na me se oh akola nde se ya na ya hwe nti o ma ye hwe akola ne preko na baby ode ne ko ne de me elemboa me na me ba ne kan ya no nte mase nti o ka kire me se obema na abefa no na won so won hwe akola ne kakra na me se okay mati nti onipa ko ba be hwe no so oba de a won twen me na se me fi akra na se me bedu a na wa fa akola no ode ne ko me ba ne prince se yo nti me wa na me yere frɛ me ka kire me se papa bi aba so oba be fa akola no na onfa ne mana na me se da bi onfa ne man won twen me nkopim tanko a me meba ansa na ode akola na man nti me ja phone to me ya adwuma se o san frɛ me biem se papa na fo so ade akola no ekɔ ode na tena ka mu kɔ pe na me frɛ me ban bisa no se ade na o yesa me ba no me ne na no wo me wona wa ba be fa me ne na ade nti na o yesa me ba ne pa nche so osrɛ me a on de won so won fa no kɔ na won so won ko hwe ni bi ti o kan a won mete ase na me ja ma ko enti me fi akra me bedu no na me frɛ papa no me frɛ ne sa 3 days wa mfa nti akɔ for no next 4 days no na papa ne fai na o ka kire me si na ne maame afim nti na on fa me ko no na me se Maa Akos no ho ya na o se no ho ye na me se aya me ba na ma be hwe ba bi owo no see you what ti efi enu echi nse me frɛ papa na onfa na ma frɛ me ba na bisa nse adenti na me frɛ papa na onfa na me ba na se o enye hwe ono de won na abusu enti on won ho na me se you mate ti me ja echi dia uma na me ba na frɛ me aka kire me se o frɛ Maa Akos na onya ne ne nkasa na me se wo na opɛ Akoma FM na wo de akola na ko mo obi a me metia di se opɛ na wo de akoma ne dia na wo frɛ no mfa afi se me a ba be mo na me yende no se on ti akola ne nka nti eno de ɛhɔ no mo no
na ya memfa ma adwene man sɛ ɔno onti akwala no nka wo na wode akwala ko wo sɛ na abusuafo nti ɔno de akwala no enwo ne nkyɛn okay ma gira so home so na me ne Betty eni komo Betty mama yo asema wo papa kan sɛ wate akoda no a wo ma be ma no ebe fa no Betty kyerɛkyerɛ yɛn be ma no ɔyɛ akoda ne deɛn yɛden na ma ne be fa akoda no free one na be ma yi hɔ be de kɔ yɛn ne ho ne ma kyerɛkyerɛ yɛn me ba cho be ma no ɔyɛ akola no hwe ɛne sɛ mama mama be ma no minimum no wo fia na me ne ma downfall hello Betty hello Betty aya ma won hello Akoma FM. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen. The baby say no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call cat can now. I don't know. The man worrying robbers and Kuawari. Akoma FM. Akoma FM. Ya mama kwa bade ba kuma 87.9 FM so ene ye fiada na ye boja ye salt ase sa pepepe na etienti bomode na kan ye ho ene wiai na ye fa kuma mu nsam dwumade no emre sede ye de brew abrebia no eye live ewo Onua TV Akoma FM na ehwe bi eho ena fei affiliate TV stations no so wobetumi ahwe bi ewo ho hyene so ema me say first story no eye pure natural ena fei grow fine blood tonic womo ena asoya senia yede ebremo entempa no ada na chese ye bopata bribre na fei yede ani ache studios hasen and last week ena yede story be bremo nana yaw obetumi the story na to so de na ye bo playback no fato so ema me ye rebi by na ose ne ba ye friend no Betty na Betty betu kwan e de akọ Saudi na okoshia malam bia malam ne man nuro na fe wodi dware yese be ye okwa wo benya favor wo ho na chese won koto wo ha bia e wo mu enu achi no ode malam ne man nuro dware ya Betty e ko Saudi no offer malam se malam makwa akoduro na emom me ba abayo aketoa me de no ama madamfo ni demand sika dodo ema Betty ene malam ko adwen se ne ekọ mayam wadanfo no mfa akoda no nkoma me papa na malam say menko na menko pretend say meni akora na ja na me ba me fa no okoi efie ho na akora no wo ho na emom no akora no grandfather no oni ho ne grandmother ena no wo ho malam ntwen ma grandfather mra na ansa na wafa akora no kura wo seda wantwen ena o ma akora no so puwa wode no ko temale
beti ni makor ayi baby a malam efie kura wo tamale de onima no so tamale wode ne bako now malam so demanded do mame 40 million mame 10 million mame 20 million oba no ayi wo waka no beti si malam mame ne me baba ne nkasa Akos wose da bi kasa ne hia sika ne hia Akoma FM na je se no ase wo gi sika ne kosa enti beti catch ne grandfather ne father so onko malam hono onko fa ne nana malam se hene ne ha sende papa ye didi atam trete no no dia asam ne beda yen ye rewra mu a ene ye papa no esan abafie ha na ye nim die ntia wo ha enti no sa wo pese wo na de kranti ene fiada ye wra no asan ba bedru ha dia ene bomodia ne bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live bomodia wo dia bomodia bra so last week no de baye and na YouTube Akoma 879 FM bema na mame mu akwa babiem kasa kese mame na da no wani abre print na kasa no ne na jai me ehunu wudi ni biem me pacha ofre me opoku Ebenezer asamu a meka ye no sa pepepe na last week obeka no last week da ben na obeka me ba Wednesday yeah. Okay enti when this week Wednesday no na ye 1 week what the buy ye okay say asama meka ye no jo wo ba ye no ye ka say ye tu ho anamon ade anamon na ye tuo start free ho ema ye mo ka kire nse mo betu ho anamon ama me na anamon na mo tu ye nso mo tumi atu anamon ama me ama me ni agi mo se menya abotre na mo be ko tamale ho na ma hwehwa akola na mame ne nsa be ka akola no ti me so me kwai nti week no mu na wo fla mi se me mbra na ya me nko tamale ho na me nko hie obi na nko fa nko hwa akola na mame nti me kwai ko hia nipa no so kan ne amomo ye ne pepepe e mame ne ne kwai me ko hia papa na akola no wo no ho no e ma ye ko fa akola no enti bo ko fa akola no enti week pepepe ye tumi akofa akola no e wo tamale ama monsa aka no enye obi na se beka enye Maa Akos na se shada beka se monsa aka akola no enye Pastor Julius na kai enye na nakua na kai enye producer na kai enye evangelist na kai enti yakofa akola na ba na motua na mo be boso be sai ena na monsa entumi enka wonana ana beti be ya afi ba ku ni am start se me gi akola na won fa na mami nti me ba we FM station ya no 1 week pepepe na motimi age na mami nti me da mo ase na amaye no me hu bi da Akoma da mo ase pa Akoma FM mo ya de papa Akoma gets results. Akoma FM and Akoma Munsem gets results ampa. Enti yensaka yeba no. Me pa cho mama me nsanka Chris na me ni nkomo na ye hunu anamon a ye reporter Chris otu ya wode aboaye all report ma ye live ewo TV3 and afei onua TV 3news.com eho nyina no ye nua be ma Chris Tamale or report ewo ho ye ma no edi dwuma na kama ede ama ye nti ya ne Chris eba bedin komo Akoma FM ya ne Chris ebedin komo na chese wa ma ye hunu na etifo eni kan ye ba no wa ha enye sei bia ye ba no ni ane ase yensa aka no wa ha enu nti eni ni bedin komo na wo so wa hunu nti bomode na bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live brasisia na ebehwe ye ba no 3p garlic mixture 3p 100% garlic extract first story wo mo ena asoyen asene natural plant juice ka minerals vitamins vitamin C ena yasoa ede egu 3p garlic mixture emo edro we eye natural ya fancy yaso ya fancy anka ye chinchim ne manu ane se ye de F5 die mo ye de egu toam na ukoto no mo ebisi immune system no high blood pressure menstrual pains be high sugar level when I was anxiety why you consider the stroke and to shiwa ana wafuna ya consider the stress ma wansanka 3p garlic mixture man say dra will be an modi one dance here Daniel ba Mr. ba kwalena ke ba pedang ena Angelos Freyan e was 0248 928824 0248 928824 hello Chris Hello. Chris memwa ha o
na bɔkɔɔ deɛ Akoma yɛda FM. nyame ase ɛne sɛ ɛbɛn nansa sɛ ne nan mu nie ɛna yɛbɔ wɔ amanneɛ fa yɛhyɛ bi a yɛyɛyɛ ɛne yɛba ketewa bi a wakɔdi obi hɔ na yɛma wodi akyerɛ ma yɛn Chris yɛtie wo twamfonini no sɛdeɛ wodi akyerɛ mɔkɔtena aseɛ akora no yɛnsa ka no twamfonini ma yɛ na yɛtie fɔ nso ɛnte bi. Yes, no question, Mofre Eka, Napala, Dia, Wakodi, Malam before. Nima Mea, they only Ghana, but several efforts to get Napalano from Malam, Dia, Akoma so we program. Now we know the whereabouts of the child, any Malam, but how to get the child also was another thing. So, Napalano Nana. If it's home by it's too late, unfortunately, so the next morning, we didn't know because she had Malam number, over 3-4 hours, on track. But fortunately, over family called Meneno, a bomb Akoma FM. This is the issue, and also no problem. But when we got there, because a yet sensitive issue, it has to do with a little girl. And I have listened to one side of the story. I needed to also engage the man, so that and I'm engaging man. He also gave me the side of the story, and I asked him exactly what he wanted in this case. And I'll catch him and say, already, almost some agreement. But once Akoma says he's ready to let go that agreement to get the child to the grandfather. But Ochoe Muse Akolano or a Muslim, and we see the parent said, Akoma Uncle any Muslim. That was one of the conditions. And the other issue has to do with community commitments of also. But I was able to convince the man to say, yes, it's true that you had some issues with the family, including the grandfather now on all the hand. But I am here with you. Release the child so that later we'll see how we can deal with the issue. Fortunately, and now Ama Ebusiambi asa for because right about then Ama Akolano grandfather now free to fire and then Malam now Anka and I was able to bring them together as one family, and as we speak, they are now family. They call themselves and all those. So it wasn't easy though, but we were able to push through. Nyame ensha wo papa Chris ewo anamon a wotu ewo asem yi ho ewo tamale ediama ya sabre yensa aka yeba no Chris yebekoso ani wedding komo enhihye ye bi wo ho a ewo se ye ne abusua no so eye enti de besi bia so yebema waso ate na mom aseda piesie na ye de ema wo. But let me also comment more for taking this issue up because senior seminar for and not a before a families meaning but once more the issue number out Ama to say I can say different families have become one family, and that is the purpose of what you are doing. And over here we also want to say thank you because I was very happy yesterday. I was very happy. Nyamisha papa Chris yedas papa wa yade ama ye pe Chris ayade ama ye pe eno nti Chris nyame enhira yeti for samote ye no ensem trafo nje se wo mo baabia o enti case no sa wo de bre ye ne atokro mukura da ye bewura na fe ya solve problem no e de ama enti ye ne ye ba no eni enkomo Akos. Yes. How are you? I'm fine. You are fine. Etie for ye din komo na me we brofo. Wenim die entia because Akos say wo ko ye no akuapem no wanti bia mu o enti enya brofo a na eye omukromo no kasa ben dagbani na no so de mu di jai me se me kan de ne mawu ne dagbani kasa mo pete no krodie mu e bia fe ne de ba enti Akos, how old are you? I am
You are 9 years old. Akos, talk louder. Let me hear your voice well. I am 9 years old. Oh, okay. So who is this man to you? My grandfather. He is your grandfather. Who told you? Who told you? Who told you that Ebenezer is your grandfather? My mother. Your mother? How long have you been speaking with your mother? Akoma FM. In the phone. On the phone? When? Ako? When? You were talking to your mother before we came to the studio, right? Yes. Okay. What did you tell her? What did you tell your mom? I didn't tell her anything. Oh, but I saw you talking to her. Okay, so what did your mother tell you? You can't remember. Mayane Betty Enkasa. Betty ne bano ebe kasa. Me say bia Betty ti sa kasa no. Eti obetu me na kasa. Hello Betty. Hello, Mama. Betty na to say. Okay, Betty ani ne din komo e dia ne ba ne Akos no. Eya mo fa to Akos ne onana so mo. Fana femu de Betty nso ato finfin dia mame. Na ya hwe wo mo reaction no. Betty, and what you asem there? Mama Pacho. Enti woni oba no kasa ye mame mfiri ho na yemra woni Akos kasa ye no. Be say ni. Akoma FM. Mami me Pacho me ba yalla tayiro yalla. Wa ya adwuma nti mu amonim sound nso no wo. Aha. Enti hello Betty. Hello, Mama. Wonya kwan pa ne wo ba Akos ya kasa ye bra wo kodi malam ho no na enya sen. Mama menene kasa December ni. Okay. Free one na ma wo kwan ma wone ne kasa. Mama de bio. Mama ko me friend na o si oni fie. Owo ebi wo kuma se o be friend na o si owo wo kan se. Dodo wa o be friend si o ye adwuma wa ha o wa ha. Enti sa pe na so du fie na kasa. Na mese meni akola ne be kasa. Enu kwa me force san na wa mama ne na kasa. Edie na ebo wu hu ba ya na opese wo papa enkofa oba no. Edie na ebo wu hu o malam ho. Mama di ebo mi hu ni se. Edu baby mese meni akola ne be kasa o se. Enye dia enye ehu hia se meni akola ne be kasa menya di opema no. Okay. Na mese se be ya di opema. Inti mekase hono machi mekase meni akola ne be kasa na oye ne mai. Inti odi ku afam ne bae no. Ena meka kire me papa se ni inti e peso nko fa akola. Okay. Enti mutu anamon se mo pesa wonsaka oba no enya sen. Mama buwa mantini. Akoma FM. Okay, enti yanhwe ebra ye ka asem wei awie ye no na mami misa na wugidie eye wo sen se ye betumi age akra na ma wa na se na wugidie hihim kakra. Mama say de bia me hwe mu program nti na me ye sure pa say mo beje na ma. Okay. Say yensa kakra no ebra o papa ko ho a wo ka kire wo say nensa aka oba Akos. Say na wo feel. Women dey here agro. Amunu mu hwa na me frɛ o. Na me ne o mu kasa san. Nti mama ni je. Okay. Enti ako oba ne wa ha bisa no question ne nkasa ba ko mienu miensa bi mama. Hello mama. Hello. Hello mama. Hello. La na ebo gahami. Eh? Hello ma. Hello.
Are you happy now? Yes. Okay. So now you see Grandpa, right? Yes. Okay. We thank God. Akoma FM. I really miss you. I also miss you so much. Have you missed Mommy? Yes. Oh, I miss you too. Mommy love you, okay? Okay. I love you too, Mom. I love you too, Mom. Ha! Yeah, it's okay, it's for and I don't know. Nyami Adom. Yabano oni omame and I would say oni no 18 komono. Are you not touched? Minim se baby a wo bia no enusio atata wani ase ya chese osu ntibeti ye beja wo ye adwuma samben e na wo beka e de akire akoma ye tiefo onua ahwefo Mama Akoma de me nim san ya medam ase pa san wa me kan se nyame nhyiramo ehu de we American kra mama nyame nhyiramo papa ankanye mu anka me ne fahinko Osana na papa yiye 100 million ni echi threat na kese na minim se obe jokra sei nti Akoma de aseda na me de mam nda mo ase papa yes so ye better was so we me ka chire tie for se wo sa ukosa o how we mu nyina ubetime di abana omo bowa na wa so that problem yeah that's papa bet nti ye bedi nkomo nyame ensha papa okay amen yani Betty Akos mame ene kodi enkomo no nti mira Akoma FM. Ye ko asamben na wo beka e de ya che ye tiefo na fa wo ba ne afutie kakra yeah me ameka ne say Akoma FM de me hu station bi a etisa se ne ho aya ama me ne de e buru ma adwene na menti ase so nti obia wo case bia fa bra Akoma FM se na ho atimi aye me de ama me so obeye wo de ama sa pepepe amen nti ne ameka ne say Akoma FM nyankopon hyiram okay onye mu kese ne amo abisade bia nyankopon enye mamu na bibia me ebe ha me bia me ne mabusia nyina ye be ba Akoma wonu wabusia nyina Akoma da mo sinyame hyiram nyame hyiram so Akos you told mommy that you are happy Yes. So are you thanking God? Yes. So tell me, what are you telling God? God is listening. What are you telling him? Pastor Julius. I Nika Papa. Nia Castle Jesse. Any general. Mom, I miss you. Yo nyame to me here there me go me to me kando ni nyuma ya me mama dodo ya me fepa yo nyame to me here there me go me to me kando ni nyuma ya me mama dodo so for belanchi ya belanchi nyo ni na say ya nyame to me ya no nyame ya de na de bia say de make Akoma FM de no kwasem say Akoma mu sem dwumadi no ma chese abodom na adedom na apepa edom aniwa mu nusuo Akoma FM. I mean, agba kama we nanka mala mo be ya we ka fan ko be ire na chiri kwakwa ye hunu bi o because Akoma is very intelligent, very beautiful nti kadache enka anu ase kikiri kafe woni abusua wa fa no oh na de emeda say abusua no odo ene tima ewomu a utimi say maame ne akwa because utimi say na oni akwa no bond be aka all of a sudden ka papa yi ba betete o muntem na ye de nyame ase say onam Akoma mu sem dwumadie so na osan de Akos abre na abusua bi again Marco enamera ho mani so asaji
na Betty and Akoma FM. Ebi aka me pa if we say arre ho say oba time benyem wo benyem a said ye mercy bre ebi ntimi ni di ebi to me gina dan ho ne arre dan ne ho na ye di adaya ne kondo if we say wonyem nti na preko pe memfa me ba mawo wo say me ma hu me ba no me ma woni ne nkasa na we nyina e arre ho sem but akoma mu nsem ehintasem ne ye de aben ehintasem ma ko nyame nhira wo pa nyame nhira na ene eye ni gisem eti wa me tufu se wa wo problem dia fabra wo de ba bia wo obi wo ha se me ne nam he wo de ba bia wo fa ba bia wo bia ye wo ho kamale na papa ni se ba bia akura ni hyem no tamale akura no ba bia wo no yetumi de na ba no ye de ne beba se de asem ne tie bia no wo de ko be so aye all right ye be so ye wo me da evangelist ewe ye bremu nyame ama Akoma FM Onua TV Media General abase ebeboa Ghana nkaka wona wonya obi anka wo masem ma wo na nka asem we ebeye dan mami fra konto mumra ehifa pa na obehunu malam no kora bio na wuya okohwehwe wo moja na ayira no na no so akoya asem but Awurade nam Akoma mu nsem Akoma radio Onua TV baby akola ihye biara yakoyi na pie Awurade nhira atiefo mo so minisa atiefo ani age efi se wo mu ntie tie akwa wo mu tie mu nya results enti ye da Awurade ase se Awurade ama akoda atimi apie through Akoma mu nsem nyame nshamo papa okay and ye na just say ye father and next story no enter so grow find about tonic first story no afa hoka wenu mu atwa wuntumi ne die wonan won sa ye tititi wa ha be kra ene ne uwo mu kofi kira wote ya wo pese mo gya no die fresa ne ye woni padua ne mu na bibia ye kama ye grow find about tonic grow find mo jadro ye kan for the amount the finance about tonic no ma won sanka bi mr ba kware na ke ba smart eba fredments apidan pure live chemical ne ba shop ya mu ubenya bi friend Dr. Grofine was 0244 596532 0244 596532 na Emma Wasanka Grofine emojadro ni bi bema na mamemo ha yeah no mama na pomo to say okay and na bia ya krado wasama na no wo de ba ye no yetie mu bi enu nti ofe dankwa wo bebo ne tofa ma ye ne nipa ne doso wo bia bebem ye nkwai e pa choma se men se se me masem dam se me no baby awo ewo kumase na o yime jawade emnam jawo na se wo jawade mochi woden nam waju sa me hwe nkwan ye kwa o cheche ne sem cheche mi se man sa asem no ento asum no mo se o ma boss en ko fi ko sisi asem ni na echi odimi free edika odimi ko sendo edika odimi kwa wogo ewia se odimi free na odimi kwa san ko wie obo ase afi ne kwa se afi de enkura no odomo sie me on pese me hu nkura se me am frɛ ne se enkura no te se on ka problem enkura se be hu hia sika na bi se on kan kyerɛ me this me na me ma frɛ na ansa enti edidi mo a be se within be sometimes na afi de number kwa block number no ti nyame adum na dia we me ya ba se me tu nkwa na mampo me ntimi man kwa na achi kwa nyasa ana me ye me ko mu krum ni ma me ba ko ma mu krum ku bisa na se ko yeso tu kwan ana efro ye je o ma me number ye efro ma me se ne ko ni ba ne tu kwan ne mu nkra no wo de nkwa na ko ma obi wo enkan na me ya se ne o ma me ko hwe nkra na chi kwa ma me ka chem se e ho de hu hia na nkwa be ma ko mba kwa ba ne krum wa afre ma me ma hwe de abe hwe nkra no me so be hwa na hwe maso ana o de nipa na no one kwa number mam na friend pa no Akoma FM ni para kasa o se an kwa no no enkra medina enti me yanam se person be de me be hwe be yankwa asetem o ka jam se ni pa no ne kwa won kra no o se en nya right se mitimi ba ho be hwe nkra no nam se okay ne me se ne kwa sika enti me na sem no se mo ba ho na ma be hwe mo chi kwan me se ni sika na within be some minutes na was attend sika na man back say ni papa again papa se sika no on fa ensend me na sika no o yes mi sika esa assignment ya se nkwa wato mu se nkwa mayo mu den hu se me as a father na me se ne me sika wo kam se was sika na baba ke na ze maintain me biase na de ba kwa kwa nya se me bia nkwa me hia me mba se panyin no e wo
akaso months when you 10 years kitwa so akaso months when you 8 years enti me hia me manam de bedam okay na wo hia wo man wo kwa abusuafo no wo se oh meni agya no a me ne mo baba no ewo nkuna no me pese me hu wo mo wakọ ka che wo mo me pacho ai mo se de yin me pacho na me no ma me kasa ya o ka che me se enkwa no ma me ko hwe ba bi mo wo mpo ana ka pese na betan sim po ai dai aka nkwa no asem eno ye oba na one ne wo nkura no ne ma me na me wo kan asem che me recording na wo phone yi so okay eja ma me mo aha biem okay me pacho o betan se ye kakra na wa ba wani kakra dia ma me abrantie wonimu no ofe okay wonimu no se mu fie ho oye de wo ho amenim ne se emre bi atwam one me ba ewo ono oba wo ono oba no so enkoda no ewo yin sesei sesei no enkoda no nyame anim no mo boase ntimi de man tinka bi adem tien se akoda no se otukwan akudru emrofu omukromo ho okay timi bisa se na enkoda no so odi omo akoma ne sister pen ni nuanom ketwa ya no akasa kase ama me Akoma FM okay na abrantie yaba abusuafo ho se bia oba me ne no ewo ye no oba no etukwan nti no nka me ma no me pesa me behwe wo mo na ombedi holidays kakra ewo me ho me ade ommetumi me kan kire me se opese okohwe ne nkwada me ade onkan okay but ne maame no so okọ no ho no o se kwara no se de make so tukwa no na o de phone number ma no se omfro na omfro no omkasae na de tie ne se abeman ya oti hoyi several occasions o de yakọ Akoma FM ane maame beka o sa de yakọ wadwudie na o se ye ne yehwe nkwada no enti mawia nkwada no ma o de yakọ wadwu expense adi boase social welfare da bi dosu okay okay aha bibisa enti omo be frame wo be so amba se police for me ko ya papa eti ho se da se ma so ma wia ne ma mi wa nso ba bia edi nkwala no ko jaaye no ye ka kire o se ye kwa kofa na ba ye bai na okọ okay ye okọ ye bai no edi wa kire ani police ni adan ya o se ya wia ne ma ene nyina me no nyina wo na odemi ko ye o nyama na me ko ye Akoma FM nyina ko police station no ye ko chire mo na police ni be ma ala wo yare ana enti mo chire mo se ma ye chire mu na mo de ko police de ma me ko police station ni se onyama na me ko ye no de ko ye okay ba bia etie ho na ho no ya abosan na nkwara no so o mo ye miinu ena panyin kakra no onse na ne ho ahomte awan hwe ya no afiri esoro ho e de no aba ba hwe ase na ye se de panyin no kwa kuja na kaketoa no na wo si no ma aha kaketoa no ne maame ho na se anyunutom kakra no si no ma no akwakofa wo mo so ena wo bai ena eche so wo ha se ntie akwakofa na ba na transe twa hu ni bio ye hu ya se police Akoma FM yakoto akoda no ntie kwa ne eche na ayi ni se wasu be ma na wo yare ana o de wakoda na o na ba bija wakoda nini then I just say okay society dey also person otinable san so dey any first cabra ni yanko handan ni yanfa nkwara nkogum anti mawie ka ye kan na ye ka e police station no na ho na ensem no doors nti omo ye ne say sanity dey ene be ma so be joma ene say na wa ankasa obetumatua ono akotu sika bi so betumatua no mo se ne fabraha okotu sen kotu em so no se obo no Akoma FM no mo empo na me de me nyese akopo okotu so also 550 cedis okay 50 cedis a week and a month and gram you 50 cedis a month say first one na ye ndende say akwada anya ne ba okay because of me de kwa ne de okokan wo offense waju hodofsi hono aha say akwada ba ko ne anya ne ba no ntin na normally no nanka ye say ye de ani brebre no maso okay na kra na wanya 8 years no se na anya ne ba yeah okay yeah ndi mpa foi kra wo okay wo be mpacho ma papa ne bre no Akoma FM the best time back don't worry ai yanko enti o kai se nya ne ba verse o mutu sika no wo kwa bo no wo ba so wo ba behwe na first one oba ntofe yogurt no wato no de amakwada no na me ba no na etwa akiri
secondly you ha no your friend court of arbitration say papa bi say ne ma ye ko ye friend no no mo na mo de ko ya no na de where court of arbitration yeah your friend no friend what me ba me yesi na say okay Akoma FM so be dia ene enkwada no so pese obaji o mo dia ene o chop mo fasika obetu atuasen no no ansa ka sika bi so obetu na so fa bara beto a na o de ba na fo nya kwa hwe o ma wo de bo ene ne wan fa hwe ya ma ni e dia chiri die ye besa atia ne se wasa de ko Utek FM no de ya na odemo ko FM bi but ye more sorry okay yo ni e frame ma bi se ne 87.9 papa bi di na ba se ne ma se no kre ne ma ho na se oba na odidi matem why Akoma FM na tema didi papa yin atem oba ho so oba ba hwe ne ma na oba ba hwe na ma mi beka oba na obidi matem na no kre ena papa ne se da bi se de yesi keka ne nsem ko no so o ka se ode e court na ya wan hwe ya papa yin ho ba kire no nkwada ne ntino yenya hamanka na mo yen krokro na won fa sika na o pese ode ba na won fa mra anti enene ena no yeti wo ya eti ba bia yen ka bi nhemu a wayen wasade abai okay na mama bi say so oba na one mo ba na wo ti say oba na say o se me ba hwe me ba edie na de ntokwa ne edidi atemo eba ho no ase me ehwehwema so kakra yeah oba one eduabo eduabo in fact me sometimes oba na o meto me oni kwada no one o maame no ebia oboa on fa sika bia mrem ebia so me de say na bros on fa sika bia ma sika be se me na me hwe wo mo na so boa nyo na hwe wo Akoma 87.9 untu akapre unyo na hwe wo mo me na me hwe me ma me na me di me pa to e ho no na akofa akinye beto wesi ene no ntem na me de me na me ni ho metia nse so aboni dua metia ne so aboni dua Akoma why na aboni FM yonko dua papa yi abo momo baba ni dua aboni dua so na me ka se sa yi na to bia na me ni o me na me go kurase okay and before mo ba no eba betu kwan no tema wode nkra ne ban no mo wasan mo hu nkra no o mati fie bia no mo ti fie ode o mo eba ye no o baba ne de nkra ne ba mo kuro mo no ode ne nkwara eba na o ma design ketwa ne de se ne ode eba ne ye kuro mo ketwa ne na ye ngo no kra no se okay no onyem na onyem okay na ukoka se ketwa no a enye oba madam Akoma FM that question ye tell say me chim tiawa ye tell say oba ne me jaye no okoma me wo agogo musumi nsia obeja payini yale no obeja payini to me so ema no osebem letter say obi hia ode ko agogo waju ma me we fe no mercy aba ye modi yanko o de me ko say me hia akra na me ba me mfa ode letter be sebem say me akra na me hia o mu hia akra no enti me de me nem sister de akwa ne koye ye koye a oba ne fu se blam sui ye kan akwa na ho asem wie no wasi skam de man kwa ne su na mo twa ma me se betu asem se okay fine wa metua 46 Akoma FM ana enu achi o sa de mo sa de tu se oba se wonom na nyem se ma na nyem ya because woni meja busumi nsia ni busa no ana madam busa se maame woni be mani jae no da na afino o ka che se wonyem wasi ana nyinsen na awia me mo sin ti awia busumi ba ko fine busumi minu fine busumi miansa fine busumi nan entulu to mu yedu no enti we hu ana me sister kura ye se e bia dunso tam no na bia ama na de we hu be makọ ne menye enti mu ho no ana satam to oye o jame ko mama no ba me ho beje akwansika oba so odo ase bitim ne ye bibi enti se mu we hu date na awia no ko tema mbosumi nsia no beto manim se okotra o ma me ho no oba na ubeye bibi no obeje akwansika na woni ne da me ne da ba ko obaji akran ni sika no na woni ne da na me da me pacho me bo se onim da na che wa ma biem to 6 months ana waka che me se wodim ko dosu wo agogo se wonyem no okay meti ase wo kwan na fu na pie wo ma me ni papa wo di wa ma bi wo kwada se wo da ni musa papa wo ma me wo ni wo yi na kwata se de ti ya na kan se me no enam ka say menye because na achendi na ida ma adwin techi no ana me ye dey
me trans chisi ya mu se me bi oba me ho ba dia Akoma FM na me ne da nti se ne ko si 6 months pepe ana me fe oba le se that ne aka asini na wie for na me fe ka se ane wanya day akra maji nti won mo wapa no so wapa ko nyi se no waje maji me ka che gen se maji o ka chere no me ka che ndale yeah friend no me twantro me ka che se maji that no ma me kwa so e pam no fifi o te se ogu ne mase e ma ko hard na wo agwo ba bi na me ka che se maji nti won fa wapa no ye en kan che no wo so wapa mo e ko wapa ko ayi nti won timi ye this wapa na ba okay nti e wo mu na me call me kwa me minister say ndomi onyi ko hospital dem call me man 1 million. Akoma FM. Hospital. This is next month. Be now so okay there. But the one the man 1 million so from hospital. E mo dan at this time me die. Me dan nche so ma me nampo na me say me timi free ansa ko kumase. Enti onyi mu ni nyina won ne die. Me pacho me ba enan me dawa ma na so ma me fa no ho ka no. Enti me na biem but one day pen me na biem dan nche no. Me pacho o ma ampram na. Okay. Ti ho ko me timi me na ba ma ka so maji. Ade ya me do mo ka. Me ba eda mo call dofs ho no a. Wo ko ka say akra girl ne ka so wanyem. Ya wo ka say ne enye wa. Sabe onu nko a na ne wo ko ye. Anana ne mami ene ne papa ne grandmother ene ne stepfather ye ne ko sia ye okay ene ye kwa asem no okay enti hono na akwa ka sasa nyi nsa ne de ho de animonimu ya ne ditum god na nim se onyempo e ko yempo film ditum se enye mea okay meba enti ebra wa wo check date ya woni ne da ye na wo hwe si abosome kro no a aduru no na me phone phone so ade ni one friend wa maame mu no papa wa phone so because na wo mu nyina wo ho e na aka sanya wa enokre me pa tie na no one friend wa mu nyina kan chom se bia me sese ye no sese me hu sa ye me ya me pa cho de ten se sa tam na o maame no maame insen ba no maame ogu maame so ogu maame no maame no maame no ene papa no tuatu abalente no se papa wi na ko ha dan ma na ogu to ne bitima bona mane enti wanka omya mekase so omya nko ne kwa phantom zo ampene o se eni ade na wo wantu na mo because wonim maame ne papa ne ho ade na wo wantu ya na mo anko kan che wo mo se maame ne papa yi ekra wo se maka menwe me na mekan na me so me sa mebo ma pa jo de ma me yes say o ka che me se me ntwen o pa ne fi aman na half wo ba obebo wo pa ne de amane nti man kan ho hwe biem okay ba me wa ha me wona wona no mo wo chensese a me pa cho omo an Akoma FM si e di omo ni me nchen omo maame nkuma am nchen omo maame asem kra ne yade wo mo travel dodo aso omo ko ha no ma ba ha no me nim se yase wo nchen no omo wo enkwala no me na me ba ne oba no na omo maame tu kwan no enkwala no wo omo de wodi de watu kwan na chi ene ketwa ne nchen ena me na na fo no omo wo wo de watu kwan no de odi de watu kwan na chi wo enti ebra wo ba no tu kwan no na enkora no wo he ena se so makodi mama me mo an ka se enkwada na Akoma FM wana ne no mo te boase omo maame na te boase okay all of a suddenly no ne sister no ye ni pipa e de bre no and the sister no ene kopa dan e won kran se wonim se de we sitie wodi kodan ko ma we ya on tumi hwe wo mo enti wodi wo mo ko kran na ofa we babako na kopa dan e de ma wo mo se wo mo ntinam na wo se na aba na ono de ko de ma nkwada no efiri ho no okay edie na mo ba ne hu ne yenti e woni kunu ya wone ne wo nkura yi hu a wasesa me de nkura ne ko mo papa o papa ntimi hwe wo na me ka no FM sabi wo betimi aba because mama dia se wono asam na yira no aso wontumi anyira because mama ye hu no wo se ye de nkura ne ko ma o mo papa wo mo papa ntimi hwe no edie ne wo hu ne ye se ni nyina ne se oba me ba no abrantie ne be ba ne ntini ye enkwala no won hwe wo mo enti oba na di mpepe saa de hwe ne masa sikasem kroko kan o so mema no ska won te hwe obesa afre ne biem ntie ye saa waye me ba na santi ofre na me ba ne mpese obefa ne call if is obefre ne bia no e ya kasa enti wa ompese
aya brantie ofre no ka so be mani ska onfa ma no ofre no onfa ma nti me ba ne de ono edi mpepe e na ode hwe ne ma nti mo ba no akasa bo mama ne asa brantie ne hwe akora no ba de nti dofsu ni ho ne ma wode mo koye ni nyina no sika wono akọ promises se ode be ba no onfa ma ni ho a wode ba ye ma me mo ba na e ka kire mu anasa munim mo onfa ma no me say yenya ne baba no akaba ye de because asem we ejina ba ne so mo mame na o ma ye hunu na me bisa say ebra wo yiri ni ja wo akono de na mo ba keto na wo fie say 8 months no wo boso me nwotwe ye den na boso me nwotwe otimi ja hokoy wonim ye wo me ho na maame ebehwe no 1 month 2 weeks na maame no ekoye pani ana keto ho asem na wakan ke pani na se no wakan mpacho me bo pani no pisa keto ndo obenyin se no ho no de ka se yo me ka pani no ho asem me ba keto no ba o ko maame ho no ana wasaba o kacha me se asochen wote wo no ne ninye mi twa nto da enti obesa baba ka na be fa ne baba Akoma FM na me so pese me tukwan kakra na me yase ne won san ko mam na me kwakura sa ko de akoye adwuma bi na ka be ha na fo na me so na me pese me tukwan na me pese me bona mane ba na me ye ayine me bi wo underground aha enti emu ho no ana o ye de e kan say ene asa wo dodo aba mo mi huro ne sa na no no oh atro hu twedi mi tantro bra asa mi ka che wo be ka che say dan dan YouTube nti wo ko na ma me wo yes ana ba kan asemu de wo ba asemu ye tu enti na na bra na ba ye nche wo na be fa na o ti me wo na be fa wo ko ma me mo mi ka che mi wa se na dem so akofa mpena enti na opama kwada no papa ensam wo ho na mo ma ye hu mo ye pia mi hu nu o enti mo ma ye hu problem na e wo ho no problem nya won hwe nkwala no mama on hwe nkwala ni de fe ba mi na ba me ye hu nu me ba akwara na yo wa ayi no ono be kasa be me na papa no mra enti na me bisa ne se o kon egie den na 8 months otumi ja wo ho ekọ wo ma me mo kwotena ho ama wo nkra akoka ho okoye no ba che okoye no okọ 8 months wo no eno ka che me se on wale me ka bo ye no ade no ka che me se on wale e ma me de me ni obi na me fe mo fa no fa na koye na me na mo fa so akọ be akọ ba bia ye wo no ana me fre me mo fa ka che se ye koye ba na ye koye ma de so wan de on pene na mo na ka che me ntu bofo wo ba bia mo ne enko ngu bisa o ma pemo ni ma nyame no kure ni ye koye a kotuma maasi ene maasi bay ni oba nso to disi kunya ya papa ene mami me pacho an disi kunya ne busan se de ye boy amane se ke be yo ba na ye ko ye no ba na fese on wale na ade na asi ana oba nse ame me sole a ndidi na tem ene ade ana me ye se oyi papa na me ko ka se oba de entokwa de entokwa wa wale Akoma FM ye bia na me dwa to se fine akwani swa enti se papa me dwa to so fi se ko won de won kana yasumdwe men yentan akwani swa so fu ka se me se me oba me ne wo ne wo no ma me opa we eja wale na otwanufu ano enti wo hwe no kwa ma ne de nyini na akwanya 8 months na so se woni maja a enye no ba se opa no da se so won pew ene oji ye no ba se yenko ye bon opa si wontin ba na aye papa make asempa okay enti oji ye no ba se me ni bofo no yenko e chobe fe ma se na wo studio ha na papa no be frɛ me dia I don't know okay na mo so wutimi call ibiem because wo na ade ahia wo enti wutimi call ko bisa se da me pa che wo ye ba hamre bi se maintain mo nka bi odi na akosie o ka so be frɛ no ye hwɛ ni mu san na ekina san ma me frɛ for ba na oba de no ka se on wale enti na so me tuma adwum okay but be na asema wo kan wo na si wanim di iti na be ma wo ne wo ba wo wa ba se o se me ba be ye mo ba ne ho ade mo se mo ma ne nya ne ho ade minti bi mpokrada mami me do asi kasa ke we dia ya radio nti kasa ne kon wano nti sa ne ya bre no me do asi se wa afre me bisa me sasa me Church of Christ sofo okay nti na me wo Asante Achema Gogo okay na me wo Akoma FM me bey oba ho na obeka be me ho asem and what they chile me. Okay. Na munimu ne dada so ne be me na tie. Na me hu ne da. Okay. Enti brebi na me wagogo no ne be me bai. Na eja wo se wa kora no ko afichire wa ko.
bibia kotwa no okay untimi nhwe no e ma ekuro no na ho na afei ono a de onye onene nyemoye nti onene nyemeye no mu no eno mu na afei mehunu se ase nyinsen ni mu nyema bi sikasem bi ni nyema bi basabasa bi nkosania esese onyem the first one no na fa na kwan so no one ti wokula no what me so sabe no otikumase no enti no oba no complain na we complain na ode ma yin nyina no wan kasa ena wakofa wa de na de odi aba me ka kire okitiase no na mu wanti enti de wakofa de aba na enti yenya ne den ena afi wo no ade se ho de te kosi se be ma no ma ne ba agogo oba agogo no awo ana no da so nyam mpacha no onwo wo kumase ena me ko e ko hwe no nti o me hwe no no ena me de ne ba kumase okay me de ne ba agogo inside ne ba agogo nti no ne kunu ina tie ena wo ko hwe no wo ye no wo kumase wo na me ko kumase wo ko hwe no ahanti me hwe no no na chesese me sra no na me de ne ba baabi a me wo wo hwe ne nya asan a wo ba na pese o sande oba ne kro me fa se me nya besa busumi mienu na otwe mienu na watwe mienu okay busumi na otwe mienu nyae and unti wodi wo ba na ekọ no back to agogo no na akura na nya san me pese me hunu problem ti a e ma wo hwe na wi a wo kro no wo yes wo be fa wo ba na ka ho de wo akro eno na me pese me Akoma no ngoda nti wo ye no me so na boa me wo agogo okay enti na wo se wo ne ane abaya ni nyina eba okay neba so na so sade na ba na afei ye hwe no wo ne na yi ni nyina munti ne ma ye de ne ba ye no okay na eno mu no mpo no ma me de na ma no gu so na me kan se akora no be yare ana me kan se ene on fa no nko agogo hospital ene o se ne wo de ne ba kumase wo de na bre ne papa wo de na ko hospital hwara no na okoje aduro na be me ya makwara no so sonso na no de no ko Akoma FM of akwara free hospital ho kan o de ne ma na akwara ne nya sen bisana na akwara ne nya sen afan hospital dwane ye me pa cho ma enchiri mu wo ma amfa akwara na enwane na ne ye dan de tiene se 4 days na akwara inu no 4 da tie de tiene se akwara ne yale ana me frɛ se wo frɛ me se akwara ne yale me se ni hia eno de maka e wo hospital de maybe sane se wo fa akwara ne wo hospital ho ko ya na ye ko ye no akwara ye bonu nsuo nti omu yi ye no na wo ka se akwara no ka je me se akwara no wo ye de wo ye adwuma wo ho gigi susu nti obetun de akwara wo de akwara ne ye de obwa akwara ne free hospital ho me pa cho me ni oba ni nyina de ni ko ye ko fie me ni oba ni nyina de ni ko akwara fie ma ekse no no dwane ba ya go ka je ka be enti ye hwa akwara ne discharge akwara yes Kama hospital ye hwe no just charge me bia madam pacho me ba no frɛ me akwara ne yale akwala ne yale Kama hospital de ko ye madam pacho akwala ne yale ene yesi won fa no man papa mfa no hospital ene ye ba no ko kumase to okoye no ko papa ho no one ne kunu nyina abema nyina ya akwala hospital ya akwala na wi ena oba na ekwa akwaji aduro no se na bra akwaji so akwala no na me nkwaji aduro enti oba na ekwa akwaji aduro enti ne nsaka aduro na oba ye no na je se be ma di akwala no wa pe taxi e di akwala eno no ye hwan na ka kire mo ba no na ka kire ya ba na ka kire ofre ye ka kire enti be se 4 days na mo report to ama police ya report to ama police ya report fa akwara bi na dwa ya report to ama police me ka kire ne se on fa nko police station no ma abaya sonte me dia me frɛ me ba no enti no on fa nkoi na akwara no fa nkoi enti wo mu ansa na be 4 days dam se wo koi na akwara no ndu mu da na be ono ahia na edin ena ja akwara no ye edin ne ba enti we dey wo no fo amana mo na nan na je sakura no no fo ya mama ya fra oba no every hospital na say mama ntwa nto da Kama hospital ye ko adanse fo date de ko nyina wo mtirim me no ba le ko ye bon kwa nsuo mu na mu ni obi akwa no ba no kan e di nsuo ne bo me no ba ni ya de akwa ko na adi asa saji akwa no na adi asa asem tikije me ka cho adi asa ye ko na oba so onna atko so won meja na so wonna to be sa akwa akwa na awon ahihisi ye du ana mo ye nana adechia wonko awo wo si dabi da
no ne bufu oja akwa ne bomb so Akoma FM eba awo ti ade chie no na me di akwa no esa ba no Sunday na mo kwa asole na ma me ne ba no kwa asole Sunday e wa awo me di akwa ne bomb me bo e de ne fa ka ko e awo ko no mo kwa asole to me to me ma me ba e wa anchia me na me chia na kaza kuya akwa na bejam to me deny de aba woni e hwa no okoso akwa ne sa no twe me said de eni me nne me bo did na oba no oba no kaso de akra ne ko agogo ya wo si wo ma ne mfa ne nko na sela akra ne ho anya hye no oba ne ja akra ne ho ma wo ja no ma me ko o ja no no ano wo di akra ne to ano ana wo di akra ne da ma 4 days time ansa wo de ne ko ma fa akwa na nko ma mfa na nko de chie no na de ades me kwasa abakumase a na de asa wo mu yi mu o mu discharge mo time ben wo mu bo nsuo enyi nsuo o mu discharge mo time ben be se 4:45 okay 4:45 and na time ben na mu koduru fia wo kan se oba ne na wo se won na wo di akra no wo ja akra ne ho ma wo won ye se ye odike ye nyina ya adwuma ko da akra ne ba fi do de ba wi na still na edu na akra no anwohye da eda so sini so ana me ye se ya ye ndie akra ye yi na free hospital mo onye na se ne ho anto no ye yi na free hospital se on se na won he dan akwana kasa no na won he dan won he dan sisi so me pa che wo mu betimi aboy because asem no ensisi so me pa che me nya so le bana wadi ya ba ye ni wani suban mimi suban wani suban me be ye di ayo 21st happening mama yeso na de kwa ha mama yeso na de me be kwa ha mama kwa ha mwana se o me si opa mama ba adanse wo se we next time we wadi ya ba ye kra me enen kan ni kwa kra se ba ha wonu ma se me no nyina ma kasam ni nyina cho nam se aja kwadwo enkwala ahai kura de kwa ni kwa san kwa de ba wadi aba ha wie mama nti me kasam no aha de wadi aba wadi aba wadi suban wadi no mama ye hu no ye wan kwala no fa kra na ama no wan ye mami asem na me champion ye bebu apa ni se ye nya ba mama oba no on frɛ no wona no kwa bi on kan so beka no kra no kwa na maka no agogo me wo ho asante okay eno ode asem ko wajo eno de na akaso de ko ho ma mo ko kan ni nyina me bisa no mia mini meti ho osampaka ni meti ho church of Christ so for me si ho okay daddy meba otuyai meba se ba na me mentua 21st academic wo mo sciatica expert da Roma bomode a nefa wani 21st academic na wo mo emu a na yentutu sciatica yade no ase efi won fama me je se na ma no ma asem mo ka no on na onya yimra bisa na tu se me san sai me o ka se me buy on me bond yet so fa keka o ka jem se me pe bin kan me fa bi ma fa fa leta no eti sika na wutua ma me tia wutu sika no wutua koduru na he sa wuji me pa cho me ntua anko wajuo but MTF ka number me MTF that me send it 21st clinic sciatica expert me say obomodi aneko ne etutu sciatica yade no ase enfama deku yade bia so omo betutu ase ade ama 21st canteen 7 am pepepe na bono aye ready brane bedi bin cry do me market video dan mo kuma se show overseas so tafa radio so nyane tachima agoso wo mo e wo ho session so 0540 311 0540 311 bajo so time about center malaria weduma to awuntumi ne die no bi KNJ backups betu namu san yade ase e de free ho ama ba bi eto no bia no wo benya enomienu bia to 0244 417669 0244 417669 ba about center kasenu no mpemu aye resem expert cancer wo betu ase e de ama so so na struggle gonorrhea edam efom yade stomach ulcer why emre wo mpemu so eno so wo betutu ase e de ama Bible center Momodia ne furniture kuma se atonso agogo wagogo hospital ne nchen tema come to 16 la shibi ya Bemba West Club friend 0244 083 482 0244 083 482 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie no ho designs ne colors ne nyina no chese one wallpapers ne ejirejiremu papa na woto afeboard ye tia ne tie Alaska edum wono nko a eneton original wallpapers ne aka ne nyina no mentumi en guarantee enfama
Mrs. Anoche Plaza will be Prudential Plaza Wadum Alaska Star Enterprise friend no e was 055-411-4878 055-411-4878 Ayiko seasoning powder ya Ayiko beef seasoning powder ya this time beef no na ntwenam no na ude bomode adwanam no nyina first time Ayiko jollof seasoning powder for good jollof no be ya kama Ayiko stew seasoning powder so we the good stew no be ya denti mo amono aduane ton mo amono anuane wo fie mo de serve aho no Ayiko seasoning powder na mbeto no amaduane no hyane so emame wo ko adwane supermarket bi mu a enye na fra 0244 160750 0244 160750 etiefo ye twe ho aba ye ba ye be rasem no mu na de ye hunu ba bi a obi akeka ne nsem edikosie Eja wadaruma ejuma ku bai na tu so ma wa ensu na ni ye kroje na eba butubutu sa no bo me na obisafo enhira kwan krom ha de ejuma ku a wakwadre ensu tu mu ene water na enwo na obeka no kra kire mi se enye kwamna no ni busuani na eye malam bi na o ma ne be fa akola no na mi se adentira o ma malam ne be fa akola no ode ne kwana o si da o de ma ono so nkwatwa ne kakra na mi se mi nana mi ni nana bia mi nana ba ko pe enini nti mi metimi ahwe ma de adenti na o ma papa we ba be fa akola nti se time na de na ha me pa nti mi suin sa kura o sa dinim nti ama me ba no ho be ye mabufu nti mi frɛ no na me ne kasa me ka yense akola na ode ne ko ne de se me ka se enye me ya pa na mboa efisa me ne kwa asɔre me ne ko ha yera opoku bona ni ana ye nisuo na na ba ko pe be me na mensu nyameti ase bibia be ye fine wona na no ye be hu no na obeba nso 3p garlic mixture 3p abina jensi 3p Eric Ahenkra was 3p Francis Waja say 3p Maro say 3p Hega Bema say 3p Samiswe nipa o say 3p Facebook ni YouTube fo nyina one more say 3p Manuel Adams say bia mo say 3p dia na say na ayi sister Dana Frempon ni wo mo maka ma vek ne Mr. Bosom pem sister eti wo mo nyina say 3p na che say 3p no ma se ya sheda agi atumu akasa ya sheda ni agi atumu akasa nti wotu wo ye dai ma wonsanka 3p garlic mixture no ebe natural plant juice vitamins minerals vitamin C ni nyina no ebi ehyem say be edura eye natural ya fancy anka na ya fancy jaso wodin nam waju sa me hwe nkwanye kwa o cheche ni sem cheche mi sem man sa sem no ento asum no mo se o ma boss en ko fie ko sisi asem ni na echi odimi free edika odimi ko sendo edika odimi kwa wogo ewia se odimi fie no odimi kwa san ko wie obo ase afere ne kwa se afere enkura no odomo sie me on pese me hu nkura se me am frɛ ne se enkura no te se ya on ka problem enkura se be hu hia na bisa on kan kyerɛ me this me na me me frɛ na ansa enti edidi mo a be se within be sometimes na afere number kwa block number no ti nyame adum na dia we me ya se metu nkwa na mampo me ntimi mankwa na achi kwa nyina sa ana me ye me call mukuru ni mama ba call mukuru ku bisa na se kwa yeso watu kwan ana e fro e je o mama number e fro mama me se ne kwa ni ba ne watu kwan ne mu nkwa no wode nkwa na koma obi wo enkan na me se ne o mama ko hwe nkwa na chi kwa mama ka chem se e ho de hu hia na nkwa be makọ mba kwa ba ne kuru mo na wa fre mama hwe de abe hwe nkwa no me so be hwa na hwe maso ana ode nipa na no woni nkwa no number mam na friend pa no Akoma FM mini pa ka sa o se an nkwa no no enkra Medina enti me yanam se person be de mani be hwe nkwa na setem o ka jem se nipa no ne nkwa won kan no o se enne nya right se mitimi ba ho be hwe nkwa no nam se okay na me se ne nkwa sika enti me na sem no se mo ba ho na ma be hwe mo chi kwan me se ni sika na within be some minutes na was attend sika na man back say nipa again papa se sika no on fa ensande me na sika no o yes misika esa assignment ya se nkwa ma ton mu se nkwa ma yom den hu se me as a father na me se ne besika wo kam se wasa sika na baba kede na se maintain me biase na de kwa kwanya se me bia nkwa me hia me mba se panyin no ewo akaso months wonya 10 years kito so akaso months wonya 8 years enti me hia me ma nam de bedam okay na wo hia wo man wo kwa abusuafo no wo se oh meni agya no a me ne mo baba no ewo nkura no me pese me hu wo mo wakọ ka che wo mo me pa cho ai mo se de an me pa cho na me no ma me kasa ya o ka che me se enkwa no ma me ko hwe ba bi wo mo wo mpo ana ka pese na betan se mpo ai dai aka nkwa no asem eno yo ba na one ne wo nkura no ne ma me
na me kan sa no che me recording na wo phone iso okay eja mame mo ahambiem okay me pacho obetrans ye kakra na wa ba wenu kakra dia mame abrantie wunim no ofe okay wunim no se mu fie ho oye die wo ho amenim ne se emre bi atwam wona me ba ewoe ono ba woe wono oba no so enkoda no ewen sesen sese no enkoda no nyame anim no mo boase nti me de man tinka bia dem tien se akoda no se otukwan akudru emrofui omukromo okay ti bisa se na enkoda no eno so odi omo akoma ne sister pen ni nuanom ketwa yan makasa kase ama Akoma FM amse de mi mfa okay na abrantie yaba abusuafo ho se bia oba me ne no ewo ye no oba no etukwan nti no nka mema no me pesa me behwe wo mo na ombedi holidays kakra ewo me ho me ade ommetumi me kan kire me se opeso okohwe ne kwada me ade onkan okay but ne maame no se okọ no ho no o se kwara no se de me kan so tukwan na ode the phone number man se omfro na omfro no omkasai na de tie ne se abeman ya oti hoyi several occasions ode yeko Akoma FM ane maame beka o sa de yeko wadwudie na o se ye ne yehwe nkwada no enti mawia nkwada no ma ode yeko wadwu expense adi boase social welfare na da bi dosu okay okay aha bibisa enti o mo be frame wo bosa so am police for him me ko ya papa etio said that say ma wia ne ma mi wan so ba bia edi nkwala no ko jaaye no ye ka kire o se ye kwa kofa na ba ye bai na okọ okay ye okọ ye bai no edi wa kire ene police ni adan ya o se ya wia ne ma ene nyina me no nyina wo na ode bi ko ye o nyama na me ko ye Akoma FM nyina ko police station no ye ko kire mo na police ni be ma ala wo yare ana enti mo kire mo se ma ye kire mo na mo de ko police de ma me ko police station ni se onyama na me de ko ye no de ko ye okay ba bia etie ho na ho no ya abrosan na nkwara no so o mo ye mienu ena panyin kakra no onse na ne ho ahomte awan hwe ya no afiri esoro ho e de no aba ba hwe ase na yen se de panyin no ekwa koja na kaketoa no na wo si no ma aha kaketoa no ne ma me ho na se anyunu tom kakra no si no ma no akwakofa wo mo so ena wo bai ena eche so wo ha senti ekwa kofa na ba na transe twa hu ne bio ye hu ya se president Akoma FM yakoto akoda no nti ekwa ne cheche na ayi ne se wasu me manala wo yare ana odi wakoda no na ba bija wakoda nini den na chese oya okay se sanete dia also pese otina brosan so dia ani first kabra ni enko handan ni enfa nkwara no nkogum anti mawie ka ye kan na dia ka ewo police station no na ho na ensem no doso nti omo ye ne se sanete dia ene be ma so bejo ma ene se na wa ankasa obetumatua ono akotu sika bi so betumatua no se ne fabra ha okotu sen kotu am se no se obon Akoma FM no mo empo na me de me nye se okotu so 550 cedis okay 50 cedis a week and a month and gram you 50 cedis a month se first part na ye nye ndenden se akwada anya ne ba okay because of me de kwa ne de okokan wo offense waju e hodop si hono aha ana utu ya de mama madam no me won kan okra me to we see me won kan okra aba se kwani ba kasa me se kwani ba kasa kwani ba kasa obi on no ka de ko bebi aya no bebi e tell me say me pen evidence for evidence bla wo so ka bible ya so for evidence bla because evidence is there what to see evidence 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 they want am do for to school e do so e do e come on o dey go be sitting on for sitting mama nobody sit we ya enti wona na kotu ankra ni school mia madam wona ya wo kotu ankra ni school fees okay enti the school ban na ankra ne ko 87.9 Cecilia Akoma FM ewa henefa ewa boase new estate
na oba no ane nkra ne te oboase no wote oboase obi fie enu ya breban obi fie obi fie before ehon na mehu ehon no e oboase tam oya yi no otu fie ona na ho no o apa ho no ma otu fie apa ho no no apa odi okwo akutamba no apa na ti o daba ku no ma daba ku na apa ko ha dan e ma estate enti won da kwa to school me ni na dem ni kwa ko no no dikada akwa na to school am say no mama man wan twa me no obi hu ele da kwa to school no say what na ma ka say madam ka say me hu twa so na kwa twa kwa ni din Akoma FM kwa twa kwa ni din enti fi o madam me say na ka yede we be di me ho enti we ya evidence e che enti wamu mi enu na adu omu ko school na na say imango a wamu mi enu na adu omu ko school na imango a na imango aso school na ke to no school ona ke to ma mama ne be mama wo ba o da ko to no school mama ne mama ne sa wo se se o se ketua ne ya oba se yima na ade ko se dwonfo no ketua no so wo school e kwan ba na dwonfo no fa so busa ba ne se wo ti be me fo so se akwa no o yes kese na akwa o yes da me ma fa won ka me nim the reason that so ban tira na so dia ne o so ban tira makuno o ba ma twese o so ban tira won ka da mo ka me se won ka o me na o mabusiam na wo me ma ele de me ka to so why na kan me ka to so why na kan se woni ma me we o da ma se to o what abedia transformative voice me ne abu ma e to ka bo gwa no ma wo ya pami cha to no no so mo chu ba ni free wo sa no na wo ya le o de o mo de yem sei o mo de sa na beta wo pa wo se say me ma bu se me na wo talk as it that to galenia teaching ana awo ko na make am ka tira wo se me bu se mo me ne ba ma ni to ban me se wo wani na ye ya ka wo kwadwo ka me ni umi anu ha me o ya pani me chat talk me dia na ba me se se me bu se me ba me so me chat talk da from that relation me chat talk me me woni fie me chat talk me say babu mu be ma ba ka be ma ye hira nti wa ya je ka wo me ma ma me chat talk me chat talk da wo ya le me dia na ba me fie ma ni ho me chat talk da wo na ka che me ne ko ka bo me ma me fie ma be ma o che ba ma okay jale atiefo jale sa wa jini nya juma ye be hunu ba bia no kra ne wo no wa jini nya juma no eni komo hello mimi ni mama wo mama ko no tum na menya adwuma no ha afa no maduru ba bia no kra no ebe pia ba nidi no akua hello mama okay akua wo ma no woni Ebenezer ma no wo mo wen dankwa Ebenezer na hwan woni dankwa ma no wo mo wen Akoma FM hello what me nka akua woni jo ma no wo mo wen me pacho enkra no ba ko ene o se ye ne ba ko o se anya ne ba enti ansa na medi nkan Akoma asem no so pacho mbese me busa ne sei akra no emu dia hen ene ye ne be mu dia hen so na enya ne pacho mbese me busa no danko yo me da se ebesi ne tie enya ne ba no okay antu ne di wonya akra no hu bibia be sinle akra na nya mfie nso won tu ne Akoma FM ya ne fi ne ne fe ni school fees o ni die o nti arrange pese me busa ne say se wo jitu say ne bad ya ne na maso ama asan so ba okay dankwa ma ketu an eye ne ba na obisa saketua no eye wo ba na me ba so be busa akua wutie tama wo ye na da bi ya no eye me ba me won kiremu o akua wo se eye ne ba wa na so ye me ba enti ye me ba onu na say your ba na woni say your ba eye me ba ka me kiremu o ma na wo ya no awie wo se akwasa ne say wo na say eye me ba enti eye me ba na je say wo wonyi ntum say akra eye me ba okay akua wo se eye ne ba yenko okay me pa so me ne
me pass edeba de na say or person me o say open ma open access o say dan kwase open se wo hu ne ma na so wo ne wabusuafo no e de nkura na kwasi a mo mpese obehu ne ma ne nyina na say wo parent say wo ahwa nkoda no enti wo ntumi nya access now ye pese ye hu say na dan kwahwa nkoda no na adan e na mo mpese obehu ne ma me pass Akoma FM. You be a lie, and a magia minimum can passo a catepe, Nampasso, my friend, Peter Mianca, some number. No, and your best friend, and Yanko. Chiremu, ye yanchemu. Bermano, not menene say, Ewo Kumase. And can you know, and I'm not meaning iodine, I will not, Mema, Meneme Papamun, name, Seminine, Menene, say, Ewo Kumase, Swami. Matia Junction, meaning Nane to one. Inti a diani a Timono. Akasa bi ba a dino, a few random non temno casami, the men come mamma, or Asante Achim Agogo. Inti me a same Akoma FM. Or yes, I mean the men co. Now, or Bana Bema de Motina Casa near the Adiaba, or what say, or bushing for, or yet Oko. And me and I'm a friend, mamma, anyway, papa, and the two women say anything, a costo. A dine one thing, Simon Sibem, and sending the memorandum to what can yate into a dembra. Me too, and a more me come, mamma, to your thing, Eddie, me first come, and I'm a no wedding, at 2 hours, 1 more, me boy. Mamma, me pay a anything, and near Macacra, and I'm a tonton, in Sunia, the idea, and I'm a tonton, a kind of one. Akoma FM. So, Eddie Moano, and yes, anything, Quadrono. Eba hono mo say o pesa me tired de eba back to Kumasi e be am nene te nam ka say me yedin memma e no o ka say de ba de ntina memma nam ka say de bi memma enti no onim de enti a meme ye de me say memma ni nyina no maka de enti a me say memma ni nyina de a che me ma me say be ma no ti am nene te o ye ma asem ni na chi no so o say di me ma me ne me papa atem e ka ho onu nya asem a o ti mi di matem ka che me say me ma me jimi a o di ni jim no awome be ma no so wona ne kasa ade kire me na nem o saya my Akoma FM ni timu wo so am ho mo ti me kofo pa no de na ba e dem ho no mo manim owi anu ne pi wa ble kwa na ma wo akra na cheche no wo ma ni ska kran fan to la to jini ade ma no onye no wapie enti ni nyina me kika ka ni nyina bo ma me ko me ma mo na me nya masum due me ma me mo he me comment ma pata me fa ye den ene na akwa akoye de akwa akotene biem enti no otwem a na me se me ye den menko enti wo de wo no ko ni kuma se wo ma no aye den wa ba be hwe akra no e wo ma no abenti da ko akra ne ye den e yare ye e na me ye say me de ne ye den e ko kuma e friend kuma se Akoma FM me din card ne kwa agogo hospital no ka say agogo hospital ho ne de one person de be ko ti say wo e ka bia ba onye den wo ntia wo no a wo ne special doctor o pese wo ha akra na no ne special hospital o pese o ye den ko ye kuma se kama hospital so no anka so be te ho mo enti me ban me tu anamo de akra ne ye den e ko ye me di akra ne ko ye no aka de nipa ba ko mienu ama na duru me so no say o ma me nka de wo fom ha mo ye den ma akra no me tie mani no de akra ne duru efie na me ni tim ewo ye fe ne sen Akoma FM kuma se ho no mo no me friend na was me de akra ne ko fe na me se aden wo se wo hu sa ade bia ya akra ne nice nti no o pa ko pedin si ni bia ma na ayeden ai asa akra na me se e de ade na ya akra ne na so akra no yare no yare yan fa no Dr. Franca no wo hwe ni wi a afi de o pesa o ye no na wa ye wan ti ase me tie mani no no de na apa akoma ne ma no wo ni nua ba e wo geso akena e ho e no de akra ne ye den e koma ne nti me fra me ma me ne papa wa agogo e ka che wo me se na akra ne yare e de ba ye no kojo aye den aye no se adenti na wo so wo ye santi ene ne ye den wo de bra ne amfa nko agogo social welfare for ni anko ka de nti a de kwan ni nyina de aba nyina nkyere omo ampa me ye de kokoto o manim kasa ne nyamu nso
me nene me wo no mo no da ko me ma me mo ye den esuma me okuma se me fa ade enkoma me ma me kuma enti no na ye friends e dru time what sky den ebra akra no tama na me wo no me wo agogo Akoma FM ana me ka se o mo se me ka se ne se ma be kuma se nti se o ske bi o de ma me akoma akra na on fam na mo kuma no ka zo wo adwumam enti me nhia ne fie no atoto mo ne ne ma bi ananka o de den o de beba na me o be de o de akra ho no de ama me na me ka se ma nti me ko e no nukure ni nyame oni mi siai saa da no oni mi siai enti no woni wo sia nem ana ya akra ketwa no enti ni se ne ko ba mu no me ye ta de me ma me mo kra ma ne se me ba no hu se emu ne de ma ne me ekra yi de na wo kokwadwo na me so o de Akoma FM mo me se ma kokwadwo and me ankasa na me ya me ya say me ma me ho kwan ma kokwadwo ye den ene me ye sa de na fi say me tiam ne me ti ye fe ne say yi ho no mo no agogo ho mo no o ma me ya me ho ade me ma me mo de ne tina so wo ma ye do ma ya me ho ade krampo no wo e si hobiem ani ade nti ensem bebre enti me ye say me de me yin nsen na gumenya abosomi nyanga se menya abosomi miensa ansa na mi wo se ma ye de ma fa furu nti menya abosomi nan kwa abosomi num na me koka kire me papa wo bo ase say ni na ko aba nsen no enti ko ma mi san ye din enyi mu na papa ka se debi me mo kai gu ana se me as a father no na me so ye friend say me papa me ye anasa wo ko ye sa de no na se bibi to a na say me papa no me papa me ye no anything enti no de wo na se kwadwo no wan ye de wan na wan nya akora na me anka sa me ye den me hwo na mato akora ni bi nya da na mka sa mate enti me ka se na penni no wa mo so agogo o ma satan ma ye den ye kwa akoka sa akora na penni no enwo ase ma wo de ne ko ma ne sister wo so me be ya enti wo sen wo twe e de ne ko ma ne sister an enti akora ne enka ba bia enti me bo akuya enti ya ka asem ni nyina wie ne na de be ya ne so o mo de akwa ne be se ya sa be ma me pa eya me ma me no ewo agogo ho no mo enti ya wi no mo ka me ma me ne papa mo ka say ya ka asem na wie ne so ye wo asamba foforo bi ma ata bet ni mo say aha ne de no mo se mo ya obe ya o ti hui wa fa furo ni ye bone a wo so wo ne be me na ye den enyem okay na ye pe say ye busa no say eye Akoma FM ojituma na so wanyintum akuya mami hello ewo asante atoma wo hello akuya enye wonwa ni nyina ne say ade ntina me ti yiboja ye fe ne say agogo no so kuma se na me be kasa menyim wa breko no ankasa news wo de no mo aka me akuya en ye bono hello Mame. Akuya na me pese me bisa we na me twa me ho ba sese an ye san to aso. Before mo be kwa agogo na fe wo kwa ka kire wo papa se wo ni ofe asa kwa akohia na onyem no unyi se no bo be ma na mane. Me pa so me bo na mane. Akoma FM. Me bo na mane o ka kire me se wo ni de wo nyintum. Okay. Onyintum wo me ne nanyim. Okay. Me ba enti twa me ye bese ya ba ho sese a na ehoni nyina no ye beba se ba ko no woje ya na se kire wanye because waso akache wo se wasom na yehunu ehwe no ya sese akoduru se because of onhwem koda nti ye fa nkoda no ema no na ya ba ho nti ye twa ye ho aba ye bese ya from ye emirate awa bi me me pa so mate okay me da se yenko Royal City Academy, okay. Na yene your sister Enkweti Akoma FM. Memo ha. Yeah. Boko die. Radiado. Okay. Royal City Academy. Ya baby yes say. Me dia baby ya me da kra ne say. Wo oba na wanya abosome miensa. Upo obi akogya e di akra na akogya no. Akoye adwuma. Fa ne breye. E ho kra na ya me da because ati e breso. Enti yankrai. Royal City Academy. Ewie nsu ye di nchia bre yetiefo. Ewo Akoma 97.9 FM. Royal City Academy ye wodi chemso Plaza Junction ho a ye ni KJC instrumentals ene di nhwanim
Your numbers here. Akoma FM 0550 572275 0241 667657. Me pacho sa wutie mi a chiro number ne tu ho nsema mba be kan nyina no e chire sa wunti ase a ana sa wo prenchechire mu ana wasa afre me di number ne sa betu jabium 0241 66 76 57 0550 22 75 Royal City Academy a school sronko bi ayati e wasantiban mo Akoma FM ye nkra from 3 months to SHS na samre ye admission SHS 3 and it's a wuti menka na bia wo bana ko first world war second world war na owofie wa be mabu na wo pe bebi di nako ama na ko tro nso hwe na atwa ne yi a metu mensa fro se fa ne bra Royal City Academy me say ye admission no registration ya start Monday ya and it's a wo fie na wo yam hyehye wo ehi na me mfa mani nkire ehi na me nkọ ye me exam se ntwa ne yi a metu mensa fro se bra Royal City Academy ye washing of deck and then meju ni nyina eye wayek registration center metim hobium ye register emfa wo nkotu baby se yakoja wo ho kodo anyway na kokotwa na se kobra na se bibisa nim Kumasi haya Royal City Academy ye fro se fa wo ba ne bra ana se wo ye student suna wuti menka wie ya fa number ine frɛ ne ka che o ma me si wati ma me bia o kasa wo Akoma FM o si obeboa wa boa wo yie ama wo nso tertiary ana se nursing training teacher training wo tumi akobi enti me di number na etudwa biem Royal City Academy 0241 0241 66 76 57 0550 57 22 75 Mom yensan kon kra ne mo nso nkra ne ho nso ye gi nkra from 3 months enti se wo ye nurse ni na bia wo time aso so obekwa adwuma ifa wo ba ne ntu metu mensa frɛ or 3 months up obetumi di naba ena afen so ukwa yie na unya baby fa wo mane nja Royal City Academy yetu yensa frɛ sebra fa wo mane beja ye wo caretakers wo ho ena nkra no so be school mo ba from 6 to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. So wo kra be ko night na unya baby fa wo ba ne nja o de bra ye ho ye be arrangement amount na o de wo ba na beja ye wo day anybody no ho enti se wotie mi se si a me frɛ admission is ongoing from primary to SHS Royal City Academy me said the number need to dwabiem 0241 66 76 57 0550 57 22 75 Royal City Academy Yanto aso na ehefa na mo wankasa me pa cho ye wo Kumasi Dichem so Plaza Junction ho a wo ba ebia from airport on about in between airport on about and Grove Room ho a na ye wo school ni wo kwan ho pe okay ebia na obi ewa chiri yakwa chiri pa enti obi tie os me kura me dem watermale o me wo bogatanga o me dem wa shama no ne besi dem me dem baba me pa cho ye wo boarding system for Nkreano and I have a hostel for the mature student that is the SHS Akoma FM and to ba e ho nso ye kama pa Nkran besua de ama wo money agi schools ne doso ene obi e bodawro ma ye hunu ede na e wo school mu ho Nkran ne ba security because eno ye matter in the problem kese pa enti die enti ene ye fa ye ma emra ho die enti also di Obaba Royal City Academy ni say we ya wofo na wotie mia ye hwe nkra no te se wa de wa wo behwe ne wo fie pepepe ma mpanyifo wo ho nanis wo ho na afen so ye teachers a wo hwe nkra no early childhood onim se nkra no mo foundation ehu hia pa enti yen kofa SHS ni so be chire obade akra wo crèche nursery 2 KG 1 and 2 ene basic 1 Mr. Odia fa obane bra na ema ne good foundation na dachi bia wan no ho Royal City Academy
yes our programs be a remedials program ubano ebia wantwa maths wantwa english na ye dadwen amawa misrewa fa ubane bra sesie ami kase bra to me kana fa ubane bra safa number no biom 0241 66 7657 0550 572275 Royal City Academy. Yes, I have fashion and design. I was school mu ho. And to say bia what we JHS. Now one co school. Now pese unyansa nredwuma. O de bra Royal City Academy. Ye be man nsa nredwuma kama. And I say what we SHS. We a housewife. Now pese wo sua nsa nredwuma. Na bia wo pese obetine fie kwa. Na ebia uma ntare tikura umfa nya adwuma kura list also onya basic adipam na ebia watumi apam umania kama enti to mensa from Royal City Academy yes I fashion design our Royal City Academy fashion school your fashion school ho okay enti baby a wo frame me bia wo frame ye your hostel enti say osu o media me free tamale your hostel wo ho wo de bra school fees no so de eda form say boko e mankra no you obi say na dia mo bon wagege ho sa bo say na moji adipa ne ton ne ho by enye bibia ne bo edin bia na ye papa enti me to me safro say CAE say bra Royal City Academy ebia watu free baby abetina di chemsu bokrom ebia crofrom na ebia afi na okwakope school mu kwan ma wo ba e wo crèche nursery grade 1 to 6 me pacho me to me safro ewie ya se bra Royal City Academy yes chamso plaza junction wa ye ni KJC instrumentals ene di hwe ni mu pe school ni wo kwan ho aya tu wala fa ho fe conducive environment for the student to study enti womba emma me ho se obeba no nkra ne canteen ene bia obehu ye si afa obi oye canteen we ye teacher for dia ene we ye madam for dia we there be ye nyina ye the same food me ba be ewie ye didi kama canteen ni bia na me amadia betina ha sometimes me ye aduane no e man kra no na nkwa ni age obi a auntie Matilda me de me pe madam me pe auntie Matilda na nkra no ya ji omo fe because nkra de ohwe omo yi a onya nhira enti awufo bia wotie mesesi a e bia opeso otu kwan na woni bebia odi wo mane beja me pacho fa mo bra boarding house ye behwe omo kama ma ho Royal City Academy mun san fa number ni bio okay 0241 66 76 57 0550 57 22 75 0550 57 22 75 me patcho number no uni credit esi akra chotu ho echire ne wa frame me nchire mu bia wo pe bia no me di be ma wo frame me 10 times thousands time mefra okay muntia na ye wo ha enti misre wa Royal City Academy ya ba masantimai any the whole Ghana enti Ghana be bia wo hu me bia no misro fa number yi ne frame me nya da chimpa e fa ma wo ma me da obia se yes so ya da wase papa Auntie Matilda enti Royal City Academy number na mama sai mo sma obiem 0550 572275 and 0241 667657 na yenye woso yenu ni nkomo Auntie Matilda nyame ya adomu a dasa na ye besa ye hia me pacho me dasi nyankopon ka mo ho okay onka ho so yesa ya ba ye wo fi ha 60 ha se ye besa ya ko na fe ye ne akua akodi enkomo na ye fre akua gina homa ne so na ye ne nadi nkomo abisa no se de ye ko ne se akua wo ha sei no na be ma no hwa nkoda no because our dance here receipt bebre ene wa ha sei wa dance here chese ohwe nkoda no so akua enyi na no e wo ho aja mumu nyina so ankasa ya mo ma papa yi
ehunu ne ma no moma ye nyina so no ane ehunu yeti ho ye nyina so no a ye wo kasa go fide ni mame ye nyina so Akoma FM ewo papa ni fam no ene se onhwe enkwara no okay na onhwe wo mo okay onhwe enkwara no okay afei nso de wonanum ne se atemdidie ene wo mu eya no odidi mu amatama na waka na mo ba no bete wa ya mempo nanu ya kro ofre mi me da wan adwo na ofre mi ene one me kasa wa wo so yo sofo no ena nka sa asem wo ya ba ye ndeba de na nka yesa ka yo sofo no ka yesa wo ye na me se ade asem na ka kire me sa agogo oye bi agogo o kan bi Akoma FM atem sa di ma mi so atem ka ho na se atem ya na me se wo tai o de ayibi Sunday yen no sane we wo se osofo ma mi apu okaka ni ma bebre wo phone no so ayi no so na chese na nye papa so atiase enti mudi ya so on fabuo mamo okay ka ba ko che me na me ko chese wo ye oba na ntwie kura charge ne se on 6 million pe na for me we ka chese no say wo ye oba ye o de na ntwie kura to ne sen oh we yes he said it mama Mama, eba akopɛ. Akoma anya hwe komo ye mpanyimfo. Se metwa ntro Nyankopɔn wɔte ase. Se metwa ntro to wanu nti a wo moda. Ma ebi nsi da na me wanu nti a wo moda. Wo ba na me na ko. Ba se wo mo paa de. Papa na se na wo kan no se me di na fe na jo no. Recording bibia me pa da. Ma me bra wani. Ma mpa cho bibia recording. Ana da na me kasa wo phone so. Ni nyina wo so yemo etia wa yemo shot. Me bibia mpa da se ma. Wanu nti a wo moda. Ye wo nti bibia me pa cha wa. Ma me ka se ma kameka. Manu oba na me na ko. Ele ye to pa de ye ko. Ba se ma me ne pa oba ma me so wa friend phone so ma kasa atas bia me pere dance ndi o mo kasa me don kasa kwa wo do don na wo phone so okay na mo ba ye ko ye ya one friend na kasa wo na ase wo ya so me pa cho ndi ma me ndi simple and short wo ko ye no one friend say wo na wo se wo ya so fo no me say wo ka oli sansa me so fo me pa cho ndi wanya me le ko ye nyina hwe bible mu na se obi asend ska ama ne ba na se o ka se wakoje asend ko da asend ko to kra na se ni pass this kana akwati court no just this mana putoku hwegum kanya da asekum so for me say putoku any putoku hwegum anya da asekro na me say me mama wa so me to speaker me mama no me ne ba woni dance for makasa ti papa no esa wo phone so when kasa ti never if you that mama obaban sapan me say obaban sapan no ma mo recording no mo okay Mr. Momiamo ma momiamo me ba cho me ba no eni nkomo say do ko momiamo record say do ko bedadi kuya say ma yen hwe ne say before wo be ko no wo betu kwan no na be ma ne hwe enkora no Akoma FM me pa cho be ma no be 2 years etwam 2 years kwa be 3 years ne mani jakula enhyi nanim won hwankula no ketu ano me anam kotua no admission me anam de akura no mahwe akura na me so ma pampem ena de ahwankura na before ansakura na me ye de me tu kwan enkura ne yare na abo be me amane a oso one de me mo besia no de be ma me mo besia o de be ma me saa last time me de enkura ne yare am do mo ko hospital me do am kokofu nsadi beti gu enkura no kokofu me bo ka more than 10 million me bo ka more than 10 million kokofu from Akoma FM then say gu enkura na wo de enkura mi nu kokofu enti ba ma ne de be 3 years manager enshi nanim okay what to no what the work wa ma police for we afro or hu na no ma social way for afro or hu na no ma court way for afro say o person obehwe ne ma me ma kwan e ma ne mehwe enso bo aso ne ba bia me fe enso wa ma ho won fra wo mo won send wo mo ska won no mo hwe ko ka no odi me ma me ne me papa atem na me bo akuya police station o mo twabo man say akola bia month bia obi 50 cedi enti o mo month bia no
1 million. Akoma FM. Asoma make about 4 years or 3 years plus I'm not making. What so many so in what this kind about 50 cedi no they buy am say bema 100 cedis near can I don't know they 50 cedi or catch them me say men can tell Mr. Kwasi am penny no no for the 50 cedi so man what one no boy nipa boy kohwini na no yan kasa what me ma me papa tam including me an kasa me ma me papa yaw no wo do one ho enti no o na mo ya so nu o ma so oboa. Okay. Okay, Akuya. Tell me say later yeah kwa ya also what dey me wa jo ka me say na ntwie kula wo so the thing na wa ba be to wa kwa ya me wa dey 6 million wonu an kan wonu a da ma no ojina wose ode be yo ho ade no kwade Akuya ka tell me say me ma me jimi a ode ni jimi ni bia wo me bana no so won na kasa enti enkwane de mu busam en ho asam so won hwe wo mo okay yes ni ne 1000 mai ne seku mai ne sempo mai won me hwe wo mo ni wo mo hwe Akuya hello Akuya enti enkwane de mu busam a won hwe wo mo mate Akuya ma aya ma waso en fami aya question and answers into yet me ma me misa say sa wa wofuo mu edidi atemu yi a akwafa manso aba no wona waka kire wo no wakobo wo mama ne ana wakasi wo manim wakati wo manim e won so waka kire me etu waka kire wo no wakobo wo mama ne agogo ba ho be di me papa so for natam Akuya me papa ba ko no so ka ho no so bu asemi ni nyina wo ho se me ne na koton ne ba panyini no o se wo oba be ka ne da ko me so me de ne koma me ma me kuma du anafo efisa bronze na ne eso e ka da ne de sen ka kwa ni free so aba be hwefom enti e de ne ma me kuma du wo fom Akuya so wo akwa no wo fom hello woman also no okotutu ka police station ye wo fa na police for di nachi adan a be me so makoton ne ba na me say adan ne akoton ne ba no wo ha ye fa na ba nti say dan ne akoton ye beka hu ya ni police for edie no mo no mo ta hello Akuya na wantua no enti me papa ko di na tembo bo ni dua wo bo ni dua hello Akuya wo bo ni dua Akuya Mame. Wo kasa eya atobo na me misa question eya bre. Ye me pese me hu ne say. Wo den kura ni free be ma ne ho. Ekwo wo papa no ho. Be ma na afaka pre kura ma because our receipt e wo ha che so okotu etua kura ni school fees any ade. Wo free akwan be ma na first camera wo da. Me pa so me free here for call ye mpa so. Wo free be ma ne nchen ekwo ye no. Ekwotra mo papa mo ho no agogo no. Bema nam Fresika mada. Me pa cho school ne enkra ne be starte wo boase. Wo tua ba kutua mienu antua biem. Wa akra no wanya 9 years. Penyine no. Ketua no so anya 7 years e enti school fees do do pa cho. Receipt no de aban monhwe do do 10 watua me pa cho. Okay. 2015 2016. Wo so de nkra ne kwa afi be mu. Receipt bi won ho. Afa mame. Me pacho no ne de menkai tama me dem kwa bi se nkran me omunya ba ketua no wonya afe ne fa enam de ne start school ena panyin no so start school be 2 years mo nam de ne start school. Okay. Enti se be ma no epese ohun ne ma ekwan be so no obefa so obehu wo mo. Me pacho wanya na sadie se eja enu ntini nka mebetu kwan no enko ye na kadie se eja nka mebetu kwan nka mefre na ka kire ne sei be ma metacho akunya sei na abeda ama mentin kwan ye be ye wo muden wanya na sadie se eja no ntino minidi ni enkra no ho ayibi won hwe wo mo okay na meka okay say enkra ne de be bia won wo sesi ane de security reasons so onya de obehu ba bia nkra okay Akuya no makata wonim pa so nkra no wo ye bibia anye nkra no okay ni asem bia Akuya enti say be ma no mo na nkra ne de omo wo Akuya say be ma no yemfa ne say Akoma de mo kan yage atum first no oye irresponsible say o pesa wo ye responsible enunti sika bi wo ho ye bi abusuafo beka say free bra won hwe nkona no ya bo nkona no ka say on famra no onya access to the man
me pa so any the any was at you hospital media kunina was at everyone mo enti na ebe sika be sen se wo de go sani ani a kunina won me ni nyina ma no won tua enti be sen won tua ni de bia nkra no so am de am koi de bia am me no 10 cedis Akoma FM. Eti akuya sika no wo ka bomu a akra no ketu anonzo won tu ni din ebetinne. Okay. Na sakitwa wanyi tumu sane bo. And David say me papa ka kire ni say on pesa kakra ne ntuma kakra na nke emfa nto akwa ni enwu say wade atumu sane ba. Na nko on hwa on satin de nhwa akọ ebetinne won ye. Enti won to akra ni na efiri enne ede kon so wo bibi a wode be ma enkra na me pa cho on betua ento moko. Okay, enti sika no wo basese no. Wo basese ni sika no se wo ka bomu a be sen na ye fa to be me yanim wo ha. Akoma FM. Me pa cho me pe 100 million. Okay. Mate me da se akuya. Bema wasom no wan hwa wo ma ba pemu nei. Akuya se oje 100 million ansa na ubenya enkura ni betimi abesra wo Fred obetimi afrom no makasa. But ansa on besra 100 million. Ma. They all can in person busan say. Bema so we say ma okay we fit 100 million. Me pa cho bema me hwe ba de didn't na say me hwe ba. O say won hwan kure. Ma nya na kure. It's the last time we wo be kan dey twa to we discuss Akoma FM. The last me dance for the last day this man na okache me say. The last day we discuss man krania. Me pa cho ma Mr. Niska was scan so fan to me dance ho no. Mr. Niska was scan so. Last time no that any day I obeko ya obeko me la. Ni ho. Eti mame wo so me sa afe. Last year June 2021 June. Na me send me this send ko kaje me say scan so 2 million say so me pebi nto no me fan to me bi kan wan na me dey me da send no. Eno na dey send ni papa o mo sa born. Bi and they then send na sin ya me hu kra na and then sin ya. Eno we send 2 million. Akoma FM. Na no ye dem o sin kwa ba bi na. Eno ye da be bosum ye na bosum. Eno mama ayi be say 2 weeks 3 weeks mo en. 2 weeks. Nti we send this kind ma hwan. Me send this nipa na o sin kwa no won ho no so. Kaza ono anua. Minim no. Me send this nipa no so. Ana nipa no dey send this kind ma me kwa na 2 million. Na me send no sa send bam back wa anyi sika no. Oh, nti why na send this kind back? Eh girl no. Was it why na catch us on send back? Was it next father so fu man send this kind back. So father na or this guy brand man am sign born return. Me da se. Mame enen say. Or this kind of bread me ba no. Enna me ba no frɛ Akoma FM. Ni nua bayi ɛna ɔka kyerɛ no sɛ we asen no say da asɛm no wɔne we asɛm no mo de kɔ pampa so ɛyi hɔ no wo de yenya hɔ no mo de kɔ na bi si mo de kɔ court hɔ ɛna m sɛ ɛyɛ court asɛm de a ɛna ɛsa fa sika no ma na back no mfa nkɔto court hɔ bi sɛ court asɛm de minim sɛ ne yɛteɛ because arbitration court no mo de kɔ it is a court adi asɛm no na sɛ yɛ sɛ wɔmfa sika no mra meto court dia ene o de mawa enye yi it won fan court ho okay na sana me na muno na mu court ho ye hye ne bosume bi ana ise won fan court ho mo ma ye hunu wo na bosume bi ana ye hye so first can court ho mine no asem we ya de no come na mine wo hwe se de we si ye na kasa gu mame wo hwe se de we si ye na okwa ene court pese o falakis ne ne court we wa hebe lock no okay enti na momo ne tell mame na enti bema obisa wo se bema sa wo betu ase no no akotu no se ne sika bia because wo dia wo me no enti sika bia wo betu bia bra fa bia betu to ha na kwara na ba baje okay eno ano okay enti na mo so mo court wo check say we discard beto yes me de me call me na me ha me wo kuma se me come mine no me de me kuma se me come mine no kura fi de crofro a onfa modi asam ne court no nya de di nkan na wo de 2 million ne ba he no dabi na nya say wonfa bi esi hoda dabi say bia enne na modi asam ne court a ye say efri enne na wotwe kro no onfa meto ho enye ne na wotwe no wo de 2 million ne ba he dabi o yem say be na wotwe mienu asese ni as well as you can it's almost about 2 years as in ago oh 2 years na wa kana ma dabi enti na wotwe na wotwe no this 2 million de ko yi no
Mame question. Me busan papa say man bacho busan say wasi ko to na ko adum no. Eyin fam ni ko hia ko tra say me ne etraze me twese bi mame nipa no madam Philip siso asem no kire no number ni. Why na dia asem no ko madam siso say me dey get sika. Na madam na so friend tie me mame kasa. When what do asem by me tie. Why na dia asem ne ko court? Me na me frɛ madam fo no. Say me no baby a me send sika na why dey was this can some fan to enti me yen den no wase obefrɛ me fa gen ma no obefrɛ omo na ofrɛ ni papa ni gen no mo ko na ofrɛ me say o ma ba na that me tu kwan asem na anko court there be anko court me tie okay na anko court na arbitration na man no yes na man no say the man yen ko tate no why na dey no yonko ko ye ma e wo kro be so ya ma me say nipa no be no friend no na eho wo ko bi madam wo na so nfe yen ofre wa wo ma o ka kasem nti ofre wa wo ma me wo papa aga okay wo dia fan to nchen yes wo di ne ko dofsu no so one dem ko ye oba na dem ko ye no receipt ni ni okay me ba eho no yes try to come out say chia wo dem ko ayi no agogo no omutwa ma me na Akoma FM scan swa enti me am 2 weeks 1 million and the man 800 1 million 800 let me tia na mutia ko to dosu no akofa na wutia mo ba wo ka che me say wo tu oko ayi ofia wo ko bo ase enti man dey ye bisu ma me tia wo tia wo ba twa oba no anado tia ma oba wo ye de akran ma wo tia mo ba ye de akran ma wo bi ana week bi 2 weeks bi me man 2 weeks bi na me ko tia ska na the 100 cities ma ba me kan bi bia ma me kan bi bia etu aso akosi da ben e kwa metra etu aso sa akosi se wo ketua no na ketua ne nya 7 years wo hwa no ma me hwa no wo hwa me hwa no ye fa kura no ma wo ka to school wa mama ne ha mun try an ye nwie ye ba samba ba ma wo hwa ba no ba ma wo hwa ba no kura nya 9 years as en kura ne nya okay and Roka clinical method woman panel discussions no one more aso asene yene yedi pakum babu amema yedi jenike 442 babu ama yedi VN event capsules so ababu med fagin capsules no ebo ama moja di afrisani ye woni padua ni mo wo to asiji med fagin capsules arthritis medfagin wutumi na anadwo medfagin mo amoye adwuma de pa no mo so medfagin ene hia mo enkokra ne mrewa ebe hia medfagin Roka clinical limited kuma se alababo abu station on school house na di hwene mo frayan was 0248 885040 0248 885040 na Charistic Ventures awie woman na de Zahara Mr ne G capsules no aba etu na mu san ya de ase free man na afa mema ho na bisim immune system no Zahara capsules so de be ma ubegina wo nan so hidi ya ba mecha no bia malaria typhoid diabetes ni na beko wo kan shi drugstore lane wo benya bi enu nti wo de afra ye no 0246 348334 0246 348334 Pastor Julius and then me case here a so controversial just say who be so quiet evangelist mamu akwaba Pastor Julius yankwa boy Akoma FM na yankwa ni na say the jealous aso no ma Lydia nyako afia o banti ma ton puppet ho na birthday okay ye mana woda papa say nyame nhira no o ye ni papa oboye ona ndu kana nko oko market akoye interview na o very good otie show pa nyame nhira o papa happy birthday o ma ontone nkwane mo amen wonya fie wo ha and ye chire that's right abajire me babe pejo be sie ye ya say asemo na mrente ya na to fabuo no nko ano mo nko mo dwen ho ana sele chese menti Akoma FM adesa no kwa yenche no obi ebe de ko ye we de ya no obehunu obu ne ba na no nyame o sheda na
never bu as one oh boy o dey do so no kapre no no ko for me no wa huru so central asin dey true bi asale ba I'm going to say that go I can't go ya kaketwa I don't Uzo bana kwa maboka apemkura media na oni apema oba ho so oni apema ogo pede ho Akoma FM around 2015 2016 and 2022 2015 asa na kan say fi be 9 years ago so on oba mama awufo bi ni wa apart from there on say obi ho we sikani anti bia ono ano opeso hwe ne ba ne bia ne ba na kwenkola bone se na wakwa wo ne bia be ma na opeso operebe ene ho hikuranti obetuma ka so ma hakura me hakura no owo ne sika obetuma hwe ne ba ne ade na we ma me ni papa oba de say omo sika wa ye ready say oba hwe oba je omaboso o was ma me ni so ni mama wa ma nti we de wafa boy no nko so anyansa na atopana Akoma FM atopana yeah possible because yeah possible because on say men 76 so e no one kasa won say hu say odifo yeah Oze mesi maami sa omo ye sika fum krempo omo betima hwe omo ba ne ade a ena nka wo kan we ke betima jedi kakra but omo ye nkofo mu hiamwa ebe den na wo akose me bedim ba hwe na se me hwe me ma omo se ma hwe oba ebe den na sa se wo kan wo sa ma ye evidence di nyoma sisi so awo abra hu se wo di fo enka ta ye gwen so tenkrata 2015 eno kra ye first born na your first Akoma FM na for pen me fan baby fan yes the problem be bro e bia no ye nya problem wa na dwen mo sabi because men say e bia no ye nya problem mama so omo tena ho ye say kwadwo dia dia omo ahwe ya bibi ebenu be fan it because some work kan mama obi kan say no ono wan say hu so say for there is something wrong somewhere ntimi na bisu say na busuafo empere che kwa no mo fan baby mfa ne mfa ehwe no mo mo ano na anya so mo je say e be man problem ana ma mesre wo mo so sebi obi be ma no ba de wontimi mfa akakabe nsem enye no se won hwe no nti eni be bia wo mbere mu se so won hwe ne ba ya gine fi ni nsem mfa ma no Akoma FM ye beka na de sese abrante ne wa hwe no waye no mo de ne ba amana onso hwe ne ba na asubia ba me da se quick credit investment yes beje bosia na fatete wadwumam fa ye adwuma o ya ban dwuma ye ni ankrakra dwuma ye ni nyina no so do Ghana card ebeba woni account ye collateral free bi tu susu ho bibia ni wo so quick credit investment zebra na beje bosia nti wo de fe wonum sesia e was 0596920833 0596920833 o free quick credit sesia ye beje so na bosia na ya mo BTC electronics se wo pe world class TV air conditioners washing machine fridges ni freezers ya ye ho Akoma ubenya no de ye papa na ne border from TCL electronics I was 0546258047 0546258047 o freezes ya ye beje so na te say ye ne wo e di enkomo akua Marco nsam yensa na wasemwe yesre akua ono watu kwan wo akwantu e ya desrede ne yesre no ena yesa ya futuo mama no se mokọ na be ma no woni ni ho biem na wo se bra beje nkola ne sika nkola ne nuomo a mesira mo amamo ne wo mo nkọhye dem ne dan mu nka ho edan mu enka ho woni ne kọhye dem mu pe je baba ne se ono be forso oforso wa e bia sa time no emema ne be ka no kora omo ho ode ne buru ma ne de ne so enti wo ye dai ode wo kọhye dem wo mpre ma no a obetua fa so be fa wo na wonya ready enso so obetua fa wo so afa wonya duru dem wo be ne dai wonya duru dem mpere wo beje enti baabi a wo se hia ne gisika no hweyie nse woni ni nkowura baabi a amuawo a wo je wo ho ji a enya yie na ekire no obekwa kofa hawa bro e ho na akua ye mistake no unse me se pa cha wa ma brantie Marco na no ya dodo onka no kore so wonka no kore na no ya wenka wa je no we de me pa mo chao mafum because wa wo kasa mu no wo se wan ya ntum omuhia wo se wo mo ne wanyam no wo kasa mu wo se wan ya ntum enti when na di for 7 years in the second born woman ne kapre
enti 7 years ni dia asem na sesa woka wa wo so de wo na o mo nam bonkum wo de o mo nam nifa wo de wo ko so no akodi fo enti enna onyi ntum ebikuta ahantan su dodo ahantan su na ha no bebre ahantan su eku wo mo enkanka ne mema jitum wa ha na pacho mesra mo ajanom ma no afom ma fom mesra mo me na me hunu me ba no na me ma no ya ma fe nkwala no na emu me bi na eni ho na waka ni say kasa dam anum kasa abekumo kasa de bewura ba bia mfa ngura wai sesi e kasa ye du tumanke ye du betum sesi e every 7 years wa wanum ton wo hwe wo mo enti ye sra busua no ye sra wo mo akuya ye sra wo sabuo we wo de ma ye ntumi ntwia me hwe abrante wo te wo ntumi ntwia enti ye sra wo ma ye hunu nkwala no na mfa na ni hwe e bi kra ne kra ebeba ne ho kakra na mom ye baje bibi maako enne abusua ne nhwe ye baje ato ha ya ji ato ha na ya sra wo mo omo ade akora enkora na ba ha na nani kura ehu wo mo kakra na ye hu se e bia rekekere woni pa ho enkora ne nti obeye okay kakra nti ya sra wo mo okay kafefe capsules kafefe talala enti wo your ba ma onsanka kafefe besiesie wakoso ekumanum esiesie ba de mu no na esiesie be ma no so eho efon ebesan ayekase biem odwenso ayase ni nyina beko esiesie obema no wo de Harriet bo modie na frɛ Harriet say wo be kafefe capsules no ebi ye de be ma on frɛ 0207 183 819 Dr. Fokuo and frɛ we was what 17 hu awade ana adwaman hu ni ato ade agu so syphilis, gonorrhea, chlamydia, na wojo so na wa yase ehye hepatitis B ni C, diabetes ni nyina no ekwa Dr. Foku akachia wa kire na afa wa ye ne ho adwumode bibidro na emo se promotion na ekoso no se wo ya dada fo abagya yarehwe ho a wontu akapre na emom wo ya foforo promotion nti afa na wo banso a ene ye behwew eka wo bebo bia no 1200 Ghana cedis per na betua 13 February to 13th March bosome ene ye de yes promotion kwasi ada kwasi dwo fiada 8 a.m. to 5 p.m. and Dr. Foku na pom de adwumefo wo mo ayi adwumo peche number 1 for 0242 155 935 0242 155 935 ofresesia na yaje oside ho bia no ne no waka Daiwood Eba Hospital ye ne de Daiwood 360 capsules asisi yade ne ahututuo etu ase free wo ba na ba maso wo abanum bie Daiwood ointment fetwitwi na ho beto fabitua Daiwood herbal mission so de malaria fever wonum na to wuntumi ni dia eno so ebeko frɛ Dr. Daiwood sisia e was 0201 681717 0201 681717 evangelist mame yemfa kwanya isu na yentu emma bia ne emrantie bi kwa Akoma FM first ranka yempratwe ene ba courtship sisi omsi efe ni date mse freeness ye ko din foforo beba say ye courtship say ye mpratwe say ye date nipa na me ne nam no mesra mo mamu nikan ma sex nu ni mo adwene na mo hye nipa no say daachi me ni nipa yi wo a obeye me mama me anas obeye me ma papa se sa adwene na ma nipa ni hia so opew no ayire ene de am sa nche ayire so na wotwe me anu pa Akoma tisi ade ball atop ayi 18 mu yesi penalty referee try was ye pain na da ho so ho nte akoba sa na de ayese wo hunu ba ma ni hu bia wo hunu sie nua ba ya watu kwan so onya daje kakra estedi abrante we ya minyi ni sem kode ne be wo enkode ne wo eti ye tu Ghana ma efo abrante la ne ko abonte no hye se dache obetimi ai me ma papa me mehwehwe no a obegina ho se agya no wa hwenkwala no ba na me ne nam no obetimi aye me mama me enkwala ni hia moa na papa ni ho a obetimi maame no betumi agina e de ama no ana ansana wodo ho akowuram anya sa ne yehu isa da beba ba ma ya besra no wonya abotre pa na receipt 2015 ni 2016 ya fa ntweman so 2015 2016 receipt ye kan na asem me kwa bi so obeyi 1 month de akura de na abase me ko to school fees kura nie na 2015 wo me kura second one no wo bie wa no ka kire obeyi se enya wo dia se sia ni question true ba wo no se
ma Akoma mi musa da sem say afei de wo ji tu say do to so mienu ne ne ba wo say ya me ba una wo say look at this na be ma want to be take decision say na wo ne no nam a bra na wo bra na enti masa bra wo ase ayi ano bra ma de to ya ma ba so e de be bo na me pa chew me say mun ka bi ma me bo sa ba da form team na o ma so awo be ma pa fa bo me o pa fa bo be jija de ko enti e be sere ma wa no mra form na aya won se no na pa won chew na nipa ya nchi nipa ho manso ya nchi nipa ho manso enkola tele bu a meje di se o mbebu sa dada wen ya papa we ko yo mbebu sa na ya wa ji enkola so me memo wo kola bre kola wo ye o bu sei e mema so do mu fi o town ni plastic e no beto ama town pa ni plastic town kwa ye ma o kese o tindi danka be ya ketwa na he twa ya se ya nsi no ho na beti eti me se oboa wo na bra na ye nhwe ye be ka ama 100 million no de na no ye hyew abranti onya wonya ye be sere ye ni sa be to akoma mu nsami de ye de ye die no e be to de da na atie fo nso be hu de be sie me da se papa evangelist ye ntwa ye ho emra ne ye ba ye be kwa homa no so ne de aka so Akoma FM abrantie we na mehia no hei enne de besi che wasan nya ho no oba foforo kra yade wona ne ton kwanta amapai high blood pressure na edro ye 3p garlic mixture uko fichi a wote yaw high sugar level 3p garlic mixture wona ne won say akoda okay na kra na wanya 8 years no se na nya ne ba yeah okay yeah ndem foi kra wo okay wo be mpacho ma papa ne bre no Akoma FM e be sa baba don't worry ai yanko enti o kai se nya ne ba e fe se o mutu sika no wo kwa bo no ano no wo ba se wo ba be hwe na first one oba ntofe yogurt no wato no de ama kwada no na me ba no na etwa akiri secondly the ha no your friend court of arbitration say papa bi say ne ma ne koye ye frɛ no no mo na mo de koya no na de woya court of arbitration yeah ye frɛ no what me ba me yesi na say okay Akoma FM so be ba dia ene nkwada no so so pese obaji o mo dia ene o mo chop money ene o ma dia fasika obetu atwasen no no ansa ka sika bi so obetu no so fa bara beto a na wo de ba na fo nya kwa hwe o ma wodibo enene wan fa hwe ama ni eja chiri die e be sa atia ne se wasa de ko Otek FM no de ya na odemo ko FM bi but ye mo station okay yo ni e frame ma bi se ne 87.9 papa bi di na ba se ne ma anse no kre ne ma ho na se oba na odidi matem Akoma FM na tema didi papa yin atem oba ho so oba ba hwe ne ma na oba hwe na maami beka oba no obedi matem na no kre ena papa ne se da bi se de yesi keka ne nsem ko no se o ka se o de court na ya wan hwe ya papa ni ho ba kire no nkwada ne ntino yenya manka na mo yen krokro na won fa sika na o pese o de ba no won fa mra anti enene ena no yeti wo ya ti ba bia yen ka bi nhemu a wayen wasadi abai okay na mama bi say so oba na oni mo ba na wo ti say oba na say ose me ba behwe me ba edie na de ntokwa ne edidi atemo eba ho no ase me ehwehwema so kakra yeah oba one eduabo eduabo in fact me sometimes oba na o meto me brand kwada no one o maame no ebia oboa on fa sika bia mrem ebia so me dey say na bros on fa sika bia ma sika be se me na me hwe wo na so boa nyo na hwe wo Akoma 87.9 untu akapre unyo na hwe wo me na me hwe me ma me na me di me pa job ho no na akofa akinye beto wesi ene no ntem na me dey me na me ni ho metia nse so aboni dua metia ne so aboni dua Akoma why na aboni yanko dua papa yi abo momo baba ni dua aboni dua so na me ka se sa yina to bia na me no me na me go kurase okay and I before mo ba no eba betu kwan no tema wode nkra ne ban no mo sen
Won nkra no omati fie bia bia no omati fie. Ode omo. Eba ye no. Obaba ne de nkra ne ba mu krom ho no. Aha. Ode ne nkra eba na omadi sen. Ketwa ne de se ne ode eba ne ekrom no ketwa ne na ye ngo no kra no se. Okay, no onyem. Na onyem. Okay. Na ukoka se ketwa no a. Enye oba. Ma. Akoma FM. Dia tell say me chim tiawa. Dia tell say oba ne me jaye no. Okoma me wo agogo. Bosumi nsia. Obeja panyi yare no obeja panyi to me so. Ema no osebem letter say obi hia ode ko agogo waju. Ma me we fe no mercy aba. Ye modi yanko. O de me ko say me hia akra na me ba me mfa ode letter be seven say me akra na me hia o mu hia akra no. Enti me de me nim sister de akwa ne koye ye koye a oba ne fu se blam sui ye kan akwa na ho asem wie no wasi skam de man kwa ne sua na mutwa ma me se betua se me se okay fine wa metua 46 Akoma FM ana enu achi wasade musade tu se oba se wonom na nyam se ma na nyam ya because woni meja bosu mi nsia ne busa no ana madam busa se maame woni be mane jae no dada na afino o ka chese se wonyem wasi ana nsen na wiame no since wi abosun ba ko fine bosun mi nu fine bosun mi ansa fine bosun mi nine entu to mu yedu no enti we hu ana me sister kura here say e bia dunso tam no na e bia ama na dey we hu be makon ne menye enti mu ho no ana satam to oni oye o jame ko mama no ba me ho beje akwansika oba so odo ase bitim ne ye bibi enti say mu we hu date na wi no no kwata man bosumi nsia no beto manim se okota o maame ho no oba na ubeye bibi no obeje akwasika na woni ne da me ne da ba ko obeje akwa ne sika no na woni ne da na me ne da me pacho me bo se onim da na che wa ma biem to 6 months ana waka che me se wodim ko dosu wo agogo se wonyem no okay meti ase wo kwan na fu na pie wo maame ni papa wo di wa ma bi wo kwada ase me da ni musa papa wo maame wo ni wo yi na kwata se de ti ya ne kan asem no and I'm can say menye because na achenti na ida ma adwente achi no ana me ye dey me tase chisin ya mu say me bi oba me ho baji Akoma ana me ne die tim se ne ko si 6 months pe ana me fe oba le say that na ka asinu ya wie for na me fe ka say ane wanya dey akra ma agenti won mo wapa no so wapa ko nyi se no waje maje me ka che gen se maje o ka che no me ka che ndale yeah friend no me twantro me ka che se maje ati no maame kwa so epam no fifi ote se ogu ne mase e ma ko hard dan wo agwo ba bi na ka che se maje nti won fa wapa no de enka nche no wo so wapa mo ekọ wapa ko ayi nti won timi de this wapa na ba okay nti e wo mu na me call me minister say ndo onyi ko hospital dem call me man 1 million that no FM hospital this is next month bi na so okay we de wonyi ti man 1 million so from hospital e mo dan kwa ade sam me die me dan nche wo so ma me nampo na me fise me timi free asan kokumase enti onyi mu ni nyina won ne die me pacho me ba enan me dawa man na so ma me fa no ho ka no enti me na biem one day pen me na biem dan nche no me pacho o ma amplam na okay ti ho ko me timi me na ba ma ka so maji ade ya me do mo ka me ba eda mo ko doves ho no a wo ko ka say akra girl ne ka so wonyem ya wo ka say ne enye wa sabe onu nko na ne wo koye anana ne mami ene ne papa ne grandmother ene ne stepfather ye ne ko hia okay ene ye kwa asem no okay enti hono na akwa ka sasa nyi nsa ne de ho de ani monim ya ne ditum god na nim se onyempo eko yempo film ditum se enye mea okay meba enti ebra wa wo check date ya woni ne da ye na wo hwe si abosome kro no a adru no na me phone so I didn't one friend or my memo no papa or phone so because no one when I were ho and I can say no then one friend woman yan can show say yeah Mrs. Say ya no say me who say me pa show the ten say satam na o ma me no ma me in semba no ma me ogu ma me so ogu ma me no ma me no ma me no any papa no twa balance no say papa we na go ha dan ma na ogu to no bitima bona mane enti wanka omya mekase so omya nko ne kwa phantom zo ampene o se eni ade na wa wantu na mo because wonim maame ne papa ne ho ade na wa wantu ya na mo anko ka nche wo mo se maame ne papa yi ekra wo se maka menwe me na me kan na me so me sa mebo ma pa jo de ma me yes say o ka che me se me ntwe o pa ne free aman na half wo ba obobo wa pa ne de amane nti man kan ho hwe biem okay ba me wa ha me wona no mo wo chen sese a
pacho omo ai Akoma sie di omo ni me nche omo maame nkuma am nche omo maame asem kra no yade omo travel dodo aso omo ko ha no omo ba ha no me nim se ase wo nche no omo wo enkwala no me ena me ba ne oba no na omo maame tu kwan no enkwala no wo omo de wodi de watu kwan na chi ene ketwa no nchen ena me na na fo no omo wo wo de watu kwan no de odi de watu kwan na chi wo enti ebra wo ba no tu kwan no na enkwara no wo he ena se makodi mama me mo an ka se enkwada na Akoma FM wana ne no mote boase omo maame na te boase okay all of a suddenly no ne sister no ye ni pipa e de bre no and ne sister no ene kopa dan bila eni komonwie ya ba be fa phone calls no me pa cha ofa wo fa phone no etina ho onchen twa me ni bila wie pe ya be ba be fa calls no bila ya kwai NS Herbal Industry NS Herbal penifo se adoho eti abasem ya ba nso de ni aba na de atian se ya mama fo nyini da so se yare enka onipadua mu da sase nyame afa yare amo wom se yare wa asase so onipa ontimi nkoti yare na nso so sane ya mfa nwo no sa na mfa nko wom gise oyi wadwe se eno na do ba kode na so betua na mo nko ade a mame metimi a show bo se NS Herbal Industry for Environment no yare se ne etie bia no betua nkodie no nyafo ahodie na wajiwani asase so ase na brese mu no obo ade to nsa frɛ wo a wakwa akohia no e wa hima mu ho no na yedi nkoma fa nromie no ho eye NS ointment and awake natural capsule na de etian say NS ointment no eye enku de enku wei ewo ho ama obi a wutie me sene ye bra ya awaba anaso opesi anipa ewioma hyehye ama ewioma ye dry na udware mpo no wamfa nku anka ho atimi so ho asai aye fitane ade no wohia NS ointment ebabo ama honam no atoso kama baby abokobia no wotimi so honam papa na kwa akɔgyenchia ode NS ointment esra eyade eboa wo ema wo kala nyakopɔde ne yine hu yie ma nipa hu wo emmoa ma ho mpopɔ se de binum edi yusu binum de drop yusu no we de ode sra eboa ma honam se tuntum ne daso emie hu yie te same saa so na kokonso na oso no te se eye Maa Akos wotime ni ma mehwɛ no ya ya nbe yimeni kakra krai oso no ye fefefe kama pa minum yende ase body ne banche no di fra fefefe kama pa so the NS ointment esra sa na ye wo na de atia ne se wo de enkun we sei esra titru mu aye a mo hyempa bo ache adrover fo mu tie me asoja fo ne apolice fo mo hyempa bo fa homachi no onum ekokogina eye adwuma mu a be no nwotwe no nkru no ndu baba na hu nyina ye white ya NS ointment adbesra ma na ho no aye kama hwe ya dache na propro de ho ba jim sempo me no kase sa propro sha se ye wa wonya NS ointment na de sra eboa ema eyi yohane amane nyina ikumkro ni nyina ema ho na ho ede ne ho na fe o shampabo a wa ye free na bibia ye fine ebi a honam ni ensansan bi baabi a woda na santuntum bi na se baabi a emuamuwa bi nyuwa bi a wewe wonti no ama ensansan bi a begu honam nani a wonya NS ointment na de sra boaboa ahyehye saa ensansan ni nyina na honam nani etimi ada so kama ama na bibia ye fine wona ya pimples aju anima boss wo me pa chaw feri yentim fedro bia keken kwankwa yesa odi tu ni jam yetia ne se wanhwe yi ya wo chena na woni ba ba yesa dam na dededem ase tuntum ase kokko na mexe wonya NS ointment a ehisa eye pimples ni nyina wabra emfo hane amane abram emma wanim ho no na fi adaso kama na ye smooth na sa fe ne wo dress a wano ase o short ade a shompa bo nu trim wo pia no ansa woko sans wonim de adaso kama NS ointment adawromenti na obi ya wutimi ayoba so be mani beje hu pa yi a agise bi ohun se bi efie na otimu no oba be sue ho no a onya anigye mi ka fie otimu a oba watima se ye dada enye efie wura na da bia utu a advance man no wanka sa ofie na utimu e wo mfimfiri ho no e ma no ho no se ni beje no otunu botima yiska kase ama wo a anigye onya ofie ho ntia so ofie se efie ma fie ye ni kana ho ya ni akono na yesi ye die biam tena ho wo e ya abrabia osere entifie ho ne ye kama o kan so ba be di nansa de na so otimi di na otwe ho no mo wo ko no kra fie so ko na ade chia baba enso ko so me ma nko de ade chia so ma nko bo ho so di na otwe ho no mo esense fie na wo ja ho akono enya de obese enya bi fufuro bi anim yi age so oje no aboso me patwa honest ointment de ye bi no esiesie ohimfi mo ho ye kama pa na mami furo na me nko eye awake natural capsules we na bebo ba me matimi agina so yie obema wo tie mi a nanu ye wo sha se no bi wodwuma
na ne okotro nsem se adwuma ni ntua oka na se adwuma wura ntua aka na otwetwe ne ho esan se wa anya adwuma na nso ani yi wo yi adwuma ye adwuma ma adwuma wura no hunu se yes adwuma we die esem sa de bi kan ho san se wa ya amana bro so sa ne ka no be ma manfifre ntew sam fifre ma ba hu se wo yi adwuma esan se adwuma wo ho ma wo be ma nyankopon ka so basema no fifre nya adonko a o ti no do ba be ka ho sam fifre wo mpa so no ba hu se wo yi adwuma na be bia nko yi enti se wo yi ni na na hye ho ya unyia se obenya awake na abo ama nipadua no asisi ne hu so yi wonya awake na eye immune booster enti hunam na ye mre no e be kanya na mra ye din na adwuma bia wo ye bia otime ye no ye ni yie ama fa so atimi aba so Akoma FM na ye tie se awake esan so ho ma obi bia o prostate ye ka prostate be ma ya na ba bia dwunso twan ba bia wo no ho oha bibi ho no mo a se eniem eho techima etimi tete wo pa wan hwe ya dachi ne se de Robert kokosho be mam wote ase wo nwuye na so na bibi eye di kan jawo afi na de atete na ebra wo wonya awake natural capsules na babu am ha wanyina timi afiri ho na afi ade ho se be ma no aye de so yibri aye ene ogina nkwanche be na odwunso de okura wa dim na odwunso nya be Robert bia mu na afi kwakotete wo ho oba wo ha ewo wo nsabuo mu ebinum su twadwadwo obi tete pa obi sini wiase oba ye enka de obedie de obehye nya na ha Akoma FM nemum de bosomi osu a wosu no na ha wo pacho unya awake bebo mo ha wo afiri so sanse be yiya onako no ade ofa ho bra bosomi aso a wobu nsa no bu ni kama asomdwe mu ya oha ne amane bia eni akire na ns heba ya meka ho asemi o maduro no pacho we enya yaresabia eye nuro no ya ba bonten ba bia obi abetima kwa kotobi dia ka ne so betua na mon usika kakra fia bi banya duro na to na fo ja kwa kosa ya de kama na so ne bo no da fam ena no ma ko so di ho adanse amekunu di ho adanse o se to do ho adanse pa nye jai o se ne kra de wo se ana ene ointment nye bi na mo de sa kwadwa wo ko school ya na you see now Akoma FM o te say o de sra enim se awia bo enframa fama ho apai tambia ho da so kama entimu amo mo nentina papai no me pacho onhwe na hye chacha kwa yase amanfo besero mapampa mu mapa no no akoda ho so yase wo trim wanka sa onim sa papa ya hye so de next ointment effefa so acha na nu nansa na ba hu sensunsun ye ahye ase se bem oto so ya bo sa fe papa ni nyina no na kona na smooth na be fan amini kan fa number ma 0245 07 99 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 na obi aya wotie mi a wo pa bia tua ton ebia wo kumase wo kofodua wo nkokọ wo nkran ba bia wotimi nka bia no wo pa dura bia tua ton ana wo pa ba kumpo ana wo akọtọ a me kira mo am wo nkran no wo bekọ eye okanshi drug lane ho na be hu eye kinswalk herba obenya bi ho no mo afa repash ventures ebi ho Tinatet herba obenya bi ho baseline pharmacy ebi ho Nisi pharmacy na ye Rejoice obenya bi ho no mo mo kofodua mo nkọ Gapsin pharmacy Delight pharmacy Drug Right pharmacy ana Febinol pharmacy nkọkọ for so fu ni kire Ouskobi pharmacy Hillside pharmacy ana BB pharmacy na fe yemra ye ne ayediem kumase osekrom wodo ne me kire Dani herba Misty herba Colinac herba Hadme pharmacy Chris K Heba aho nyina no edre ne bi ho na mom upe se wonya bi etuton anabi a so wo pharmacy shop drugstore bi a pese wonya bi na digumu a number no eye 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 bo modern so be fresh number no ba bi o bia no Dr. Ernest or abutre or doc or kasapa or no bedin komo fine na fe abutoye mumuno amwo hu baby abenya bie na kwa fa so nsa be ka bi na bi atimi akoye me da se papa ya fancy na bremso ya mi admada sende ya betu aso ya me sha Marco hello ya cha kuntama me mate yes yankwen owo mi ale pa jo wa do ba ko jopoku a mi kese fi atonsu market Akoma FM bonita ni yankwen ya bra ya so ni kakra mo ka kire ma asunu mo se yesre omuta o mo ne rantere ba no o mo o mi ti so se o mo de akra ne ba da antene
na yo me na wo afra no na de to bi wi ne ba ni o le tukuma je de to no ngwa ne ntimi wi ne ba o be ne ba o abaso o be ne ba o hu kwan so o be han kura no o hu kwan sa nkwa ne ba no me da se o hu kwan sa nkwa no eba ne ho we di ne ba bia frefre. Hello, Andrews. Yes, Andrews Yankwe. Akoma FM. Okay. Bako. Ablantie no omuade. Nukure ni de wato ne pan ama wo so aba benya na wo so pa no. E wo so bu ade pa na dibu we eye. Because on tibin kasa nkira won senum sa. Ana enso no so mesre. So mo ma bibi anya boko no mo ablantie no so e hwe ne ma. Medase Papa Andrews Integrity Natural Clinic 1 year call Integrity Natural Clinic Dr. Asantini was here Sunday no kwasem say lab services ultrasound scan NFA therapy massage no ope papa Integrity Natural Clinic ho and I just say wo benya no na wo pe abibidro de ya wo Ghana ya de Malaysia Hong Kong Australia ni Japan aba India ba ya adwuma enipa kwa no yi yade free mu na fe so no and sign yade no me pa cha say wo pe ho adro papa Integrity Natural Clinic but modiana fo ni e kire ho na ye ba no enompemu yade a enompemu yade Integrity Natural Clinic ye expert e woni sem ye wo Ghana legend ye ben mentia government hospital ho ase wo ben go filling station no e wa na be Integrity Natural Clinic na ye adwuma fri dadwada kosi memene da anopa no nwatwede kosi anwumre no 9 but modia na ebra na yentu yade ase Dr. Santini wa yese ayaresa eni hello within baby afrefre. Hello Akoma. Okay yankwe me tiana na chika se fees we apostle na dia ya me shama na me sa akamo mo ya dia pa ya me shiramo na Akoma to ma ko fa ko na fikamele no so mo ko na mo ate de me kan nyina na me sere pa no ene abranti nyina na oba no se oba ko opanya sa fo bi no mo ate bo tempra oni be ma bi tira ho no na wo ma no be se pete we tena be ko afọ anase e jama me oba na nye ni what I say because I know yeah no e oba no na se opomo bufu because me be so abon no na wa ka ta pa no so ena emitu ye so pa se oba no be ma nji kama no bet no ko bi no e dey onka na eso to kwa ni na so mo fa kwa bi so a pe so mo ye be ma no sa oba de e de mo ja ofi o mo wie na mo se ta kwa de o ma so Medase Papa and track round so Zawe Fertility and Alternative Medical Center Kache and year course free medical consultation, free fertility check, free prostate check, and answer oba and abema muamopa wamokwa mubenyabe ya diagnose in the pedian muni baby ya diane she na fe yet to asia the amamo Fertizia plus capsules Zawe Fertility and Alternative Akoma Medical FM. Center and yade aba na ununum bia e balance oba hormonal levels no na a boost your ovulation no na fe so aboa mo ba na bema motumi agina so anwade mu wuko ficha wote ya oni nyina ebe free ho hwehwe yen ye wo Adenta new site ye ben eye CAF International School odoko ye ben Nico Lizzie Hotel no na wonim ye dre Fertizia plus capsules no chesa adansi free mu ba no anoden kwede ya pharmacy no dove and a Randy pharmacy wo benya bi ewo kumase ya frɛ 0243 239 0243-239-534 ofra na just say ya mawubi na shane so ebia wose no afefe ho so de wose no esia ye no enye fe enu nti kone ko ho Beaver Clinic na ene wamua na wanhyehyɛ wose no fefe kama sabe ya wubetimi edi nkomo no wasere ewo bedwam friend 05938342117 05938342117 na ene enkomo shop and answer apata atomuadia God's Mercy Construction Limited God Mercy Construction and Trading Limited brane yama wo apata na ana shop neto muadia ye wo ahinema kokobin 18 station for 0557654010 0557654010 na ye ne wo eni nkwamo Royal Joe Park de yenim se ekoba ode puadia wo mu neto ase emfa ode pu amfa Royal Joe Park Natural Clinic wo mo enim obeche no na wo mo aye no ho adwuma
na ope awo ana waton sam ntentan dua bo huhu mu awade ana se ebia wawade mu nsensem eye Royal Joe Park Natural Clinic ye wa anwunaga jene ajoshu e wo ene ben ye ben se cheduma si rabank for 0541 4075 86 0541 4075 86 and Degrees Academy Faubano Echo Crash Kindergarten Primary and Junior High School ye wa kade adisua de de ajechefo no enimde owonto boase wodo Baba and Degrees Academia wonto usika enwe ye wa Santa se nyinem fra ye no 0243 71 43 16 0243 71 43 16 na yenye wo so Waterfalls Drilling Enterprise ye na ye tunsuo papa ye wo machines a ye de etunsuo ye expert ensuo tuomu ye tunsuo wonya ohaw bia emfrim ye wo Baro New Site ye ne na ye bia ba clinic ene wo Bronsa krom wodwe so fra 0246 26 5707 0246 26 5707 Energy Catering Service ye benwa aduane na ma local continental enu ti wo ye program bi afra ye na ye menwa aduane e ma ye wo breman ye benben mo fra 0243 367993 0243 367993 abejo so ochie o wachia eye ochie ba pada e ma ne memedro esiesie onamu san ya de nyina ebe free ho na just pressure ne koko ne nyina se tutu stroke ene osabeko oba ubegina so brane be ma ubegina mu na eye ochia herbal powder no bi ma wonsa enke bi wokole na ke ba Mr. Ba Fredman Samenko Tabia Herbal Shop ubenya bi ho macro busu kro ajanse wona Divine Hope Herbal Center yewo for 0551 22 8281 0551 22 8281 ejane sewa obeba Daniel Ben Trading Center yede Daniel Ba Mr. Malaria Fever Typhoid Jaundice etwase Dani ton uni moja ko ficha wote ya wonu matunum bi Dani na chere ba capsules de mema ntungu so na yemfom no nom ne siesie ye yenye mema mu Dani Ba ointment fetwichu wapo no wapo so Dani Prosta o bema wanya prostate unya bi odie no no obeno Mr. Ba Fred Menselbo Samenko Herbal Apidank ene Adom Chemical Santa say Fred Dani Ba e was 0244 364651 0244 364651 nema wonsa enka edrone be careful so travel and tour recruitment agency yadu to kwa mu obi nyi wusikani no na down careful so e wokuma se emena high tension wo fra 0278 902965 0278 902965 yabajo so phone in segment no Ayona Pharmacy ena efa ho eka Ayona Pharmacy ye ne de impressor capsules ene oil no aba eno ntima sanka bi ono no mu sisi yade waposo no waposo tutu ni nyina ebe free ho onum capsule na de oil no atwitwi fa ko a eye o ya no frɛ 0553 123224 0553 134 185 0553 134 185 and 0243 123 224 ofreyania yabajo so ena yede Akoma mu nsam dwumadie no ebesi me sorry so na abusu apene nsam ya champon one ne sports crew no e de agodie mu nsam atoaso ya wa agodie mu nsam ya wa agodie mu nsam but me said de mani afiesia chei ya